ni gu so ase be ko so ayede aware ne ye ware wie me ware nya so na menyim ntimi de me ware ne bla no e betena me dem me ba wo wie eche no e na ahokyere ba na me yese metu kwan makope sika kakraba in fact akwanto ni mu kra no emu nsima metete ye no na me pese me kona so be ma ne wo mi konsa se me nko Akoma Ya mama kwaba de ba kuma 87.9 FM so akuma mu nsambre na so awia yi se Maa Akos menima bedwafo yetena se na yede ebrewo ehine fa na wo bomodia na eka ye ho sabre yi na yemfa dwumadie yi emrel sadia sana efata Onua TV edemu live Onua TV eye live Akoma FM tu hwebi ewo ho na Kings TV Papa B TV Odo TV and Star TV and also a demo live and so mo a mo share Onua TV no a bobe se donkwa ya sign ebo repeats bobe donkwa ya sign ebo repeat program yi so no nti ya na wo a wantumi adwumenti wanya bre na wanya no betumi ahwebi sa bre no na kyese watumi atiase na wodi bi so atu humfo de abo wabrabo obra ene wano wabo na mo hwe wo Facebook ya Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM like a page and comment share na FM ya YouTube ebomba ko eye Akoma 879 FM Akoma 879 FM no share ewo YouTube also e de amaye Adepa Information Center wo kwetwa fatia wo biemo yemu eden papa sanso na Akoma FM salon wonom ewo sokoban enei wonom so ebiemo palinda ono so eden toma eye bags ne ehun komuade asomade ene won kekawa ewo sokoban wonom so ebiemo a wo bianso etie ebie sanso ena nyame na Information Center wonom ewo abinchi wo biem ehye so mame na won so baabia wo bia Harima supermarket Harima supermarket ahenema kokoben gaso filling station wonom so ebiem share farmer ye fans of Mama Akos day Maa Akos Great Family Charity Foundation aduana ba was time was wo sanso and happy home menua ba benagin happy home wonom so share de maye menua ba ma Francis Waja and afa afofron kaye momo mode aka kachire Denmark na jese ma share de amaya Royal VVIP one wasafo asafo one ma biem pa Akoma FM Love Radio and so I was paying a way woman so a BMO Big Joe taxi drivers amu Gary Marvin most ma BMO area a Josie fashion one no and ashami atade amedeti ha say ye Josie osebra na one pam when ye many na kama na onfa emma wo enunti bomodia na kwa bom so Josie fashion meet me there sports and edition anymore friend 0243 433 465 0243 433 465 Ayiko seasoning powder Time Herbal Center 21st Clinic Jenfike Campele Limited Wade cafe talala capsules Baba Herbal Center one more so aye no penning kasemo ayaresemo expert Charismatic Ventures or the Zahara enupano ede ababomodia nyama wonsa enka nyama baby Ernest Herbal Industry wade Ernest ointment ne awake Akoma FM eni mekwa wudu opi na wiei wonom aso yasene yenko na yene yenua ba Elizabeth Osman eni enkomo Elizabeth Songon tamason brane yodia yenko Pacho mako awiei boko mente wonka kasa awiei boko because wo so wukunumu na wo yire no na wo de na ehwe ho a wo de ani bre na de be ma na hwe ho eni bre no abema no so odi na hwe ho no fa sa eni bre no akasa ni enti you mate say enu Tuesday no na
mene me kunya kasa ba mene na tena 5 years ni onye me ho ade ana afi so mene na wo nkwala mienu na me so ade nam kwan watermelon abrobe nkate bibia menye bia na ono so pam mpaboa ana ohia me amena mene ne kan Akoma FM mene ne tena ye enti de bia okay enti de bia ye kundie but nano de ne de minshia bida ene na ma me ye de me ye no da bi kan wo me na me ni wo me ni do ya yo mate o ba biti se ye nkasa ni mu no wo na katua sa me tenase me hanisi kasem sa wubusa na so beka no kora me sore da kurum en yire ne se mam sika nkoye miti ana se me nan ana me honam pass bebia onye sika na oto ade breme a me danase ni nyina mani so enti enu so me benya broni bi adwuma me ni broni ni ye adwuma no enti wono senia mesiti a wo fa me no e ma mani so ye enti me je akatua na me de bre no se de be ya wono na wanya bi no me de ne be sha nan se de be ya wono so me bia na ye koyanim wono no opam mpabo na duru bebi no ojan mpabo apam no ana owo fie ojan mpabo apam no ana me ye broni na adwuma no clinic bosumi ye 2.5 nti me gisika na me de bre no sa 4 months ansana na me wo Akoma FM nti sankola no eduru me bi na mma me se sese de wo agogo nti se me sika me mane ne bi nti me gi 2.5 na me ma me 100 series na 1.5 no me de abafie ye bedidi mu a me fa nto hwe aduane kwa na de be san se wakatua nye wo so a wonsa anye adwuma nti ye titimu sa bronye yim mako obi agi bronye obi agi neni na ye amo ye ho hyede ma akomde adenti a ye nibi wo so a wonye adwuma nti mpa ya da so na ye dade de watu a woton na mso na we a woton no so we kurampo ye mfa nya hwe biem woton ye no kwandemfo no ba ye kura 15 series pe no mo de ma ade no so dade mu odu pa nso ye je ne sa je ye nibi amantoma ayi boy bi opam kaso ye nim wono na de da brand man ontoma woto be che me ode ma wono kasa na de ma me metamntoma ne hye me bag mu chini kurom ho nyina pa obi ato ma anya obi anto anam saade ntoma no bae na bebi a metai didwa me ko ho no ko firi ma me bi mole na me beka yansa na wono no nsa kasika bi oka onin nsa kasika no na ye 1.5 o se man bi pe dabra atwa loto wono na hwefie no so to bi pa dabra na wa bebusa no na ode ama no ento ode ma no na ye 1.5 ana ode 1 million bre me se menji ento ho na me fanto Akoma FM ana me gito ho enti me gito ho no wasa bai ade chiye na obeyi mu 20 na me se na wo 50 siri na so no so ko wo toton kula ni kalipo ni den ana me su yo mate sika na me de kwa kofa drinks ni na yi na ye 60 series ana me de kofa drinks ni nema no as ensuo ni sa begu mu ana mi ton enti anu na o yi girl bi nso sa o se na danfo o sore anopetututu a sa na danfo no isa o no spending the time nyina ama mire bi kasakasa bae o so o be hye no ho akonfo no kasakasa no bae no mesi isa no wo betena se isa onu timi ka kire wo se mabu ntabo lai ho kasa wo se mabu ntabo lai ho mai no woni oba ntimi ntina wo kura mi ni mai no wo ne mai ne di akwane be fiti wo se Akoma woni ni FM nante ya che na me kura mpo mi ni ho nso wo sori wo se mai ne nye o ma good advice na me se de twu hu firi no ho wo se minti ti woni ni ntem nso ko mai no ho bia na wa boraba me oburu 2 times ba nyame nko anko wu hye me oburu ba na wo fi na wa sensen na makofre fi ho boys no na o ma ba yire no na me de yi tea shi ana se bibi na ya yire no na ya de ama na ano ansana no ho asane no wo yesa 2 times nkoku no ho ahye me ana me se da bi isa no jan no ho ko na isa na wo ko no ho no anya de mo bi abeba mi koka isa asema no odi matem minti ti oni isa ntan oni isa nanti ya che FM misusu nipa yi won fa de papa bi amba ande nka isa ho na wo ko no fa pa adwuma ye
wodi matam say wuntimi hwɛ me ana wo so wabra etoda de bedi kura ho yɛden ma ka bia wonfa na adwe ma me so sɔre isa hɔ afi de wiase wɔ si isa mpena so opɛda abre anam si de na ye wo na se isa mpena ana o se ye isa mpena no ni isa ntimi fo baba ko nam se wo boa wo kura mpo ye wo mpena wo mpa mu nka no ko na wo so wunsuro mi wo bɛka afe gane baya wa bepa da abre wuse wa mausika wase bobo adaka wa mausika ambon anton tabo wu ntabo ada wusu watam wo de bobo adaka nam se wo gane ya wo mpena na wutwa mentro ana efise gane wusu wa ma okapre wo ye den di wo ntabo bonte adaka magane wa bra da abre wo ntua ntabo sika wamba won fi mi ana opie ko anwumire ne bae anwumire no mo bae no wa bo amesi hwe nti wusi gane na mausika ana afi nsoso no nta busika wa ma unya sika wa hia ode ko boronsa se wunni kapra me no wo hyedem asirisiri di odo kama nso sika ba ho a se wonni kapra mo tena ya na se di nkomo ahwe movie kama edi odo nso sika wo kan ya me pe wo se wonya dan ya Akoma FM aya di wo kan ya no wa ehwo no mani de ho wo se wonya dan ya mo ya dan onni sika ye nyina ye hyedem esirisiri di odo kama nso sika ba wunsem a na ase de wunni me no me ka asem bia wuntie me tunu fokora wonfa ma asem nya asem o se bibia ne na se me ma adwo nkyere ba wuntie da odo no ya modi ne san mako mani abre Lizzy mensere yo mani bra me metena se mensere enti odo no ya modi ne san kyere me se nyina ye tidem a ye tena ni ye sirisiri na we ya da wesu ni tito efise woni bia me pese me de pesa se na we ya da we so na we ya da we so na wo tete ho ni yamba ni nyina eni mo mani nyina woni mo do di efe me pese me disika san beto no so ayesa na obekwa akoye de enye nti metena se wo de ye be famu bia nti wonsusu a wunya sika wonka wo ho mbe mi nti wunya sika me nse nipa ma obi ma na eno na nam so no konom nsa no ba nam se ha sika ba wo konom nsa wonka wo ho mbe mi eno no sese mi nim na me sa kasa wanom so ono so onom nsa wo ko kasa wanom nsa wontwe ma sa no motie o timi nom nsa didi ma temdima wo fa temburu ndua so ya ade echi na ekoka wo so onye eno na me kokan ya wo sese mi nim na sa mi sa kasa wanom se bia ma na wonfa me ho nkyam kura na de bia wonom nsa kwa na me de hye no so wanom nsa ana me si die na obe ana o si die na obe ana wa start didi ma tem dima wo fa tem na me si de bia me no wonya asama ma wo fa tem na wudi omo ade ntina wo yesa kasa wo si Akoma FM o ha no sese me di agora de ode be yem wo ha me mpa ma ko mi kasa agoro bi o ma fa chese se na wo si ye no kura mi hu bi da o ana me si na wo de na wo kire anwumire asem bi be kura mpo na se kasa wo to na wo di kan di mata wo ti sa me penye me ya bofra ma wana ana kasa na wo pie ku gina aduana ase adidi atem no wo di me no na me so mi gina ana me so mi gina ho ana me so mi gina dem ho didi na atem na obae no omo ne sese na ode bo me moma so na me so mi kukuru no bo ho otimi kukuru wukuru Lizzy mi biso asamo otimi kukuru ba ma no okay enti mi kukuru no bo ho na edisi ani kikiri na nkwala no so ho ana keto ano so ada ho na osore na me yese me je ma kofa mba no me de akwala ni hye mechi na wasa to ahye no so ni sikan ana me si na wodi na wuche wasese me manku na ne wonu be kumi akun kwala na aka ho ne wakunu ho ana me si na wo asam we da bia ya kontokwa na ne de ba ne sen me hwa de ya na ni enyan ana me so me sama ana nyina ya koto ho ne akwala ni nyina ana me sorry ana me tamzika ne tutwene ya na afedie me so akwala ne nsa wasi me firifie ho kora ana me loko gate no inside ho me loko gate ne na chinchina ma yidi dua apia sa abu puni na ayi ndade na wo puni ne mu no ana afedie wasi de besi agise me firifie ho ana akwala no so hye mechini me hwa ebia so de ade bom na se anyame a akwala na behye ne chine betima anya ana mtama akwala no hye mechi o gina me konso sa pia me eko gate na no na me din kwala na anaju 8 ekobo 9 ana me koye na me se dabi
mini baby akọ ena nya fe na me di su we ko su adam abusuan for say enti e wo sa me ko police station na me ko bo amane de etie enti me ko ye no Atinga Junction police station na man bi wo ono no say aha say no wo enti me ko Melcom ahunju Melcom enti me ko ono me na ye ma me ba ko pe bi na wo ono say ono nko ane wo Akoma FM mi ntwen na ade echi a mi pe baby nda ade echi a na masa kofie nti se mi kofie na sesa na etie dia na wonsa me san bra na wo mo be che no nti mi kof me na me si da bi mi ni baby da ana afen so no police station ho no ma me ni ma mi baby e wo ho na me de me ntoma ne se ho na me ne me mani nyina da fom ho no nti ade echi ye no ana mi sa kofie ma hunu ma ni ja anhye no so ana mi gina kwa no ton mi nsuo na nti e bo fo na ndra me fa ka eko ndra me de ba ha se na me fa me ka eko me anti me da se Elizabeth ana de be mai ba ye nti na mane ya wo de ba ye no ye to ye nsafre Osman Mohammed waba Osman ye mo ha wo yire ne adan na wo bufu kakra na wo bro nsa kakra bia na do yire ye ponche bag wo si bam na sa o ha no ye de ka kire ye tie bra wanim kakra na Akoma FM mam ne nti onka na metwe wo voice na wo ebe ma yenko e wa hunju Samak Junction opposite ho ento to dan na ohun me na me wo area ho ye shoemaker ento bisa ye na akoyese me na me ye Muslim wo area ho ento si okay me mbra matna se na hwe ne fie ne ma no okay enti me susu na me ko 40 something years me ase me nim ma pe se me ntime ana dokuru na no nua me ntime mpem ma ase me hu oba na me fro ba me nim nia me nka nkyera no ana wo ho sa na no nua ba force me se wonim ba pe na me nim sa untina before me suri won suri ene na bi kwa isa papa no ba no na wafa bada Debi wo na me no me nya 28 29 Akoma FM ana meteme fa ba from takwa na man ko me fie tamale bi o me ba Kumasi na sa pa no na pe ne ma wo Kumasi wo si 29 years na fa ba no sa ba no so wo ye Mr. P yeah onu kura no tong da kunu wo tong ba ye wo dem ha me dem ni me ye ya mini no kodaye na je sa ba no kwa wanse ne pe there be enti mu wodam wa kikiri But that time na me ankasa na me hu ofa ankasa so wo da so efe enti oba no na ma scholarship no oba na pe dokuru ra no enti o ye ne sen no woni no onu na o di agro na o de damesu sana wo ana ekoye say ewo hwan dem da bi yenka ne nya ewo hwan dem dokuru ra ne dem ana wa wo dem ana secret for mo han dan maye Akoma FM takwa sad be enti na da dem ho enti omu nyina day for ye wo 9th day for no akọ enti ya pon 9th ne na ya wo dem ho na oba yes ano no oba yes oba break me one be break you Osman masre awia yi enti dokuru ra na be break you na wo hunu se de esi ye no obi a wonya bi da sana me ye no se ne o se kira me ana me ye no madam yey Osman me suru yom pipa so suru me Osman suru me Akoma FM na me sube kwa makosia bi se no ye na me filter ko ba ya che enti me ankasa kora po na me nim se ne me se ye me ni ba tino na ma me kwa me daya me hunu me hu Akoma FM kunu wura me so ma hunu me hu se me da ho sa Osman be kumi awia yi enti dokuru ra na the age of 29 years na dokuru ra no e break your virginity na wo free one we anya wo de wan fa ba bi o there be me free wo takwa no me ba ha ana mba pe script juma be ene so anye yi ana papa no fa me se me hwe na fie ma no enti na me ye shoemaker wonim ho na me ba sma ka chese na obesoro me dokuru ra no bra no wo no wo ye no na wunya bi da wo ho ye wo sen Ase o ye no mansa hu ni ase hu se ba me so no mansa hu ni na ye wo ho anye ujiri
Madam, Sunday, yeah, me so man, I say, oh, first time, now we and I know to say the Jones or the Akoma FM. I know to say the Jones or the Ask my income. I will be quiet the first time. Our friend of Papa said that Jones saw me. I know say Jones so good. I know said the Jones or the yes, yes, okay. Yen to us way to buy a ube home. No, me who no, I'm say, oh, me comfort to something. Say, me so me pebby, not me wo. And to chum na me who no, so what a millionaire. Madam, me kind. As my young Cassantente mamma, me pen no baffy, me to me say, oh, be a afena or free ceramaba. Na send ya no citiano. Ni send ya me citiano, and ya dear, afe onu crampo trust say, obey me, I bay ye. No, what to say? I say, srim, I say, sebi. Akoma FM. Nano hunina nya, sa. But me can say no. We share ye. No pe mojadro. No pe nema bi mana na upe cafe fe ni nase for mana. Obey kama. And you're not talala. Oh, I love you. Yanko, you be getting to 1 year na me da Susan who yare. Ho. Me we be bia na me say oh fine. Say na SCA dey. Me to far from na wo. Okay, into who call a yin a talk a fair. Yeah. Oh, Babia. Into who talk a fair and a man no actually no honey. Come on. And no to make a choice about Modiana talk a fair. Talana be cafe, dear. And you're going to be a syphilis about what they poor cafe and a year FM. A CSC and a Cosio Cumenum to take got and a mawache and a ma Osman so eja. What the boss will be a cool yo. And to be so what the your bar, Mawansanka cafe capsules maybe. Na Beman so, also one Mawansa Akabi Mumia no mononomoa, a CSC, my friend Harriet. It was 0207 183 819 0207 183 819. Who talk a fair fenny 1 year, yen to us. Ofafro na ye de wo Ishmael first one. Okay. Ne operation. Sometimes so I just see maker. Me yende. Me join me suya nkasa. And say na met me nya 14 million, 12 million. No, 7 million. 7 million. And I met me the Kotua hospital. Anna ye no. Enti Akoma FM. See there me would the man ye juma and say why your operations usi wa wo bako but later no me who say wa wo mienu but I know there any problem. Okay. And say me pewa sam oba nifu yeah ow this say wo beman Osman ahome so Osman mensu and then man fet tissue ama bema ensu for Akoma 87.9 FM bra Facebook live ni YouTube live Osman kasa na ni wamu nisuo wa hwahwehwe nuwa nisuo ne ba no wayi wotimi se bema ensu enso ne bema wra ho Osman madam kafra mensu waye bi mensu Akoma 87.9 FM Osman wo ho Osman Akoma FM. Osman mensu ka wakoma to wo yam wate bibia be ye fine efri ne mu be free hase yakro no bibia be ye fine why mensu Charistic Ventures for enupa ye dia ba eye Zahara mompe tissue bi ma Osman pepa me wode na tade na pepa na nimu mompe tissue bi ma no enfama me why na bibia enye kama one paper na nim ni ento program ne so waye bi 21st clinic or sciatica expert me so bomodi na ko sciatica yade no awo so ache wunya baby on besa no 21st clinic betu ase sanso yade bia da enei eno so ha wo no bomodi na ekọ 21st clinic ya doctor fo eni defo ni fidie awodo aye wo ebibidro massage scan service laboratory ni nyina ne provide me so wada bomodi na ko 21st canteen so de
aduane papa de no an wo ho enye aduane bia bekwa akodi enye yare ye ayaresa bia nkasa yesa yade enti ye aduane no eho te apomudi kan do me market video dan mo kuma se shon overseas what afa radio so nyane tachima go so sahwe fra 0540311311 Osman Mohammed yanto aso mensu enti second no ebaye no Majid enu so operation sa me bre papa enu mu na me di phone ya manya kase bi enu na wo de phone ya wanya kase bi mu no yankwa na menim say ayi bema sa na ese uye bema sa na ese uye aha nsanse me ni obi awa ha uni obi awa ha alaji no ma me 2 million a month enti enim ho da ho koko obetima ye masa Akoma FM even bibi kakra kra lalai ose wanye why operation ba ko 6 7 and la show no ana me bisa papa no si 7 why operation makoma saying 7 wone ne ma we nyam maye mienu wone ne maye mienu na operation 7 ni free him menteme ho okay obeya no yanko enti eye na me say okay sesi de ye wo we no ese me bisa papa na wo twa wo because Dr. Labi kra say ye twa wo Akoma FM on peso ba twa wo ana me fra na papa na papa si anka wa twa no kra dadada enti ye ko ye na maka kwanta Dr. Labi say ese ye twa wo enti Dr. Labi say sa check ye na henia sa ka ho I am see Dr. Labi me pa Akoma FM yi henia no mano emane ha no betima esa fibroid na henia o ma so tinya henia o ba bia wo ho na wo furu mamu eye kroro no mo na no doctors na say henia enti na fibroid na henia lizi henia okay tumi yi ni nyina ma no enu kra ye diskan ka ho me pie ni na e choke me say ina ya yi no want to ho ka ho na na me tua ho yes no so tua sen I say na 60 sa eka yin 600 eka yi no eka ni operations ka enti omo de henia ni sika ka operations ka ne ho enti eno na yes 6 point something million na enu no enam Akoma FM 2 million man ni ka say obeji kasa gum bra wanim man ni ka say obeji 3 million man ni ka say obeji 3 million but say sika semonya dia obeji 2 million obeji 2 million enti wo kunu tua ai eka operations no say na ye 11 to 12 million okay Akoma FM we ya na say ye dynamic ase say de yan fa ne sa na me promise you na say nya dia mba ware biom ma wo menu ente ye kamenya baba akora ka ho but ye won't men pesemba hawo men pesemba hawo ente ye ntena ho sa de bia me pie ba ma pe oba de bia me fa ha me pema me pema me tuoi de uni me income bia mbanya bia unim na ye de number yi Akoma FM asa ko mo ba se me ni na se me ye den na nkora yi so ye Akoma FM what titi me sama afede ye me se ma me konum sa enya sa de o ye me no enya titi no doso yanko fi na ko be nkuko 3 days da so sum ho me na me prafie ho me donya me ada me na me pie prafie ho me na me teme ko pradam wo ba hwe tv a je se wa pinu varanda no mu na wo ti wo hwe tv wo dem ho na wo huru nkuko me na tuntum ne sa ko dem ho me kan tan se sa enye kuko na si ho ache
na o biebie mu a ntuntum no ba ende fa bia wonte na biebie mu na fa bra inside na fa na hore uti ho na wo lalai afa nam se okay ma me dia ho asam ka na me pie ekoto ankora de bia ni mra bia me to mu kalipo na ma to biscuits adaba na me pie ya akoto no me ba ya wa ko diaba adia yem ya pa no adia me nyaye na wo di hye me nye me se me sro wa ko bora me kan tra se me sro mbapo ba mba kan tra wo ano me pam me wo mpna mba kan tra wo ana wa wo ba hu na dai sister jame oye die ho wa kaya sam sabre na die mpoti na me dia yo die mpoti ana me dia yo Akoma FM ya mongo die mpoti chese die mpa na me dia yo o say ma starting numisa ma promise you weeks say okay men ko hobium men numisa na biom na ye wo han ta kwa nkete ye biom na me say no wonti ma si na ye kai wonti ma si ana me sa ko numisa yo na wo sa ko numisa no ateti ye biem na sa de ko numisa no enti woni musami dawo ana aba adena wama adia sound say odoe sami power me na dawo aba Akoma adena FM wama adia sound say odoe emami no tanu koya It's what she why? Ampa ensio share ewura ebejo Osman ora cheche kakra Osman se menya wo den wo ba ede na menya wo yenkwa biscuit ni nie na mesire biscuit ni nie ne bebia nie wa kodi aba wasi wo kodi de wo kodi aduane me kodi oba me yo si me kofa oba na kofa oba aba na me si na se sie ma pie machines on kunja simechi me tene me sa kanche se adia wo yei jai hey o ka se dan o patimi me ana wa dima hwefom as Akoma FM 7.9 FM and the Meraho and the Meraho papa be mensu nenso Osma kasaba ko mienu miensa na nisio wrono bra Facebook live Akoma 87.9 FM yes mema bi tete ma nenso mebi so nyo e mebi so tete mema be me kasaba ko mienu na wote nisio enso nkwompa wo Akoma FM hwe kafe fenura wotoye hwe mojedura wotoye ene wo be sori agina ho no wo hwe wo ba na basa Akoma FM bra wo free stem ba yeso picture to wo ho no yeso hwe ne widiem na wa mu ne fe be ma na ye wo sa adan na wotete ne sa Osman ti wo ka kire wo say wo kodi aba wo ka kire sa de wo ye no wo mpe no ma ye ho no ma ye hunu de oye wo ho no ne ye hunu de enso ye be ye ne ha odinity si fom no ba kukurume edem hwe fom na me sorry no sa kukurume hwe fom 3 times o kan kire again na we fie o say odima hwe fom 3 times ente de number ye o do wa hwe fom ni kunu na me se menye hwe ende pie enye sa anadui won hwa na ma adwuna asesa ente pie na monko
enye sa bia na makodi bone ene no mo de pie ene no mo de pie ye no na mehunu se wo hwene ne Akoma FM odede na ye wo mehu se wo atwa pa iso wi aya mo ntwa mfanto so mehunu se ne ho no abie pa wo atwa na ye hu de ode ye no ade no ode ye wo abie sa mentime hu na hu obey na wonom nsa hu leze no na wonom nsa na wo fa nsa nka wo menum nsa me jansa chaye obia nim wo area ho say o leba de wonum nsa biom onum nsa biem nti wo ba no etete wo na ade no nsa no e na ade no nsa no ahunu Lizzy be mai boni be no de aye wo o si mimi si o kodi aba be ma no boni be no de ye wo aha anya boni onye wo boni mimi si wo kodi aba no mi si wo akobura aba minka si wo kodi aba wo shia Osman no no nsa da bi wo si wo giantsa wo shia no 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 nsa eye dan no san be obi a wo shia no ono mo nsa Akoma FM wanya ne mfem pade ono beta eye dan no san start nsa no enu de mintimi nkire efise akasa efise o ka se efise o ka se me na me ma ne no nsa no enya no kore onu opie ko isa ho na no wa kono nsa na aba ana me ka chense wonja isa no ho no ko efise nam isa no so nam ne nya kasa o sori ho no ko ade bi kura mpo me frɛ opie ye no wonja no phone ma chini area ho ahwehwe ne akole we sa ma hunu ana me tam me fa phone wono anu phone frɛ isa ka kyerɛ me se woni ho enso me tin voice wo ba anim ho so wo ana me sa frɛ isa se ade nti na wo na wo so woni ho no enu na ma ana me ni isa ne nya kasa wo phone so na isa no ba fie o ba fie no wo na me se wo na wo ba anim isa nso so woni ho enti sesi a isa ne na ma wonom nsa na di nti na wonom nsa no ene ka ma wonom nsa wo se wo ko page ma ana me se na wo ko page ma ba mu na wo ko page ma no wo ka kire me se G4S for no woni mo na omu panyini ya wadanfo ana wo so wo betimi ama na pe adwuma wo area ho ama no ana me se fine ende e frɛ nipa no na wo ne nka ana wo se ende wo kɔ no ho aba wo so wo kwa no ho aba wo kwa no ho aba na wa aba nko ho na wa kwa akobura aba eno no ye me na me yeye me sha say me de ne say be ma no wo no mo nsa dada wo jae wo ye na dwuma no wo no mo nsa before go be hia no no mo nsa e ye den wo be hia wo san starting nsa no ani de mintimi nkire say ye na me wo tete a wo de tete no me ma tete sen efi say obia ne oba bia ne nukunuku e de na de ntokwa ne ba de ntokwa ne ba no onu nso so accuse me say me fa na echi efi say yi ko bitimi firi siremba ebi wo ha me maame na de me number na me papa nuanom say o mo mfre me maame se bi wonjimi say wode me mpena na say nipa foforo number say me kunu number na ode ama nipa ne say wonje mfre bo ya no mo pese o mo ba me nchen wo kuma say abetena no mo afre o mo mbra na me say o mini dan nti mamu obi amba enso so sa ko ne ba ya wo say ya mempena mi ko broni ni ho ko ye adwuma wo say mini broni ni twempena me wasi me boss me madam nukunu no twempena ma di India for kwate boto nyina ana na we di India for kwate boto ma me kama chinwo ma me hu de se India ni mpom bie na no pemeda na me ameti wo India ni wode me yede ana na aka chere be ma ne se wo uniba ebe wi akire na wo ma ono so ne me da wie ye no o ka kire me se ne ma me se wo mane ware me maybe so anu so onu no twa me twa na me twa me wunyi dabi wunyi me question na say be ma ne be hia no say wo pen o ka che say wuni ba me se me wo ba obisa me sama wo na me se ma wo but won bisa me dodo akire woni me dawie no ka kire me say ne ma me say mo ware me ana me so me ka kire say me so me ba ya ba ko pe onu na di kan twa me twa na ma me so me ka sa man se ai man se wuni me ne da me nim nu na si de no ma me be ka sa onu na ka kire me so be ka no kura ai say wada so wa na wa say onu di o di kan na ma me so me ka sa efisa akire o be ka kire me say u pe won treasure ah dabi o dabi me ba me ma me se ma me nwa eno no ene wo ba san eno no dia ne wom because no eni ni twaka dabi because woni ma dawie na be ka say hu mi se na mi sitie ana wo be fa me akire de ntina wo se sa wadwen say won pese wo be ware mi ntina wo se ne ma me se
mama ne ware me eno no ye brebe ne wawo na ne na me ne wo but na me ne nada Akoma FM. Ba se mote wo mawo patron wajao patron dad bi okay eno some me so me ka kire no wo ye se wo de wo ma besie be ma no dabi da sirem wokwa nkola no wo me maame ne papa wo me den de asie no na so woni eya abra wo se wo pa na wo bisa wo no enye nei enye se o si me pewie no o bisa me sa no a kire kura mpo amene ne wo ansa na sansam ne nyina ba husband o mam o de ababa yi kire wo maame se benwa no adanya husband kasa na minti me no me pe wo kura mpo no na o si wo ko yi aba me boa aye no ye me wofa ba yi uko ba ya na me si take time ansa na me maame me mbisa no me maame nso na asam ye din enti take time ansa me nka se me maame ntem onni kwan se o kan tira me se 47 years na wo ba dada sa be hia no Akoma FM. wo sirem onni ha okay na wo ma ne hunu sa wo ba wo sirem de yeah bra wo kwashia no sa wo ba wo sirem okay enti na wo ka se wo suro ma ne enti na me ka se wo dokron bra ne break over Nigeria ye no wan fa biem na ade be hia we ai dokron bra no na ne wo sa ba no okay after dokron bra no sign ne o ba yeah na sa ba no so na akopɛ na no na pɛ wo onu na me si no ton onu so ton niama chom onu krampo na ache okay enye se enti se ne ma me kra se ma ne wawa onu na tie kwampa eya chire ansa na sa de ne baba wo nyi ni se ase wo hunu se be ma ne ye obi a omre ena ompema enti opew enti trimuda kakra bem ena wodi treat be ma ne ba Akoma FM. me sorry man di trimuda wo me kwala bire me sokra nge ansa na yete me afiri me ma me nchen akwotena bona hafo me tonsuo saa nyini be se 15 years ansa na me sa kosirim enye trimuda asam ana de a wo kan so be ka no kora anya de a me di trimuda da adena nkuko timi go na wotwe na emu efu obibre oboa nkuko na wo kan e da susi wonom eye da na ntokwa ne siye no a ye buru ye ho no na mintimi wo oboa Akoma 87.9 FM yegu so ye no wonom na mo rock clinic limited ene wonma ba rock na de pakum capsules eba ye pakum na eye kama pa eboai ma mema egia wonom ena so e won pema bibia ye kama na eba sa no na emema no bodwa egu ma na so enti na mama na ye jealous ena rock clinic limited for sa ba ye ena o se ema ye musu de ne ye jani ke 442 musu nom na mo fanko hia pakum enu nti ema no no sa ye nyina ya kokko etipemko bracket obi antime no yonko so eche ne de ven capsules by VENE yes obi awadwo so na yase hihye no joso ntentem ni titiwa na jo ven capsules na support to prostate me kama ene ya dwedwe mu sa de medfagen capsules aba medfagen capsules eno de obi ahia bi eboa mamogye de afrisa ne ye woni padua ni mu anase ya che no beko acute sciatic pains eno to oto ase ya ju wiwi nkoso na ase no wono medfagen capsules abeko obi owo da na dwa wontumi na obesore no na chiri bramu nyina dwa no eye insomnia mesawada winya medfagen capsules ne bi arthritis eya no wapaso na aye stiff na eye we ya oje ho anye medfagen manenya wadro na ni nyina ebeko akuafo adwadifo mechanics mason carpenters welders obi oya adwumade agodifo ma ne mema munya medfagen capsules samono mu a enkokora ne mrewa nyina timi kodwo ge ne bi rocket clinic limited okuma se alababo abo station woni Akoma FM 0248 885040 0248885040 nama unsanka rocket clinic limited phone reyibi Elizabeth ma adie ben pa na apese Osman Mohammed onye fama wo me pacho o ka se me ohun me no otuto mo jedu ansana me ho ye kama no ni mi sia no enche bia me nduru 2 months na me fefuru me ya denu cafe fe ne na asefo ni wanto drama me wo wie ye no hospital na me da ensuo na ye disi mi so no ansa na menya me honam enti menya me honam ni wie na kire na saa mojedu na wo kan na me no ye na obi a wuhia me 2 months kurampon ba ya ma fa afuro me ye den anum saa nduro na wo kan na say no ni de na enti be ma ne hu say ya na wote menti saa na mum no ka sa wo sam ho yare 1 year ansa na metie enya no kore yina ye me yina ye enu nti na menya sika me fa nsie no no enu kra me nya sika me fa nsie no
efi se wa emire bi inshallah mi kakura na wosom no mi nya 20 cedi wo fam me de be kire no se ye mpena na de ma me Osman o se ye be ma na de ma me Osman o ba o di twame mpoa minya sika mitimi kokwa bunkoto yo mi bro ni nani aji busia wo broni no mo pa yanko sesi a broni no so free India ba mo ma yanko mi jibusia man jibusia nya 6 times wo no ho ebe bo akohoma busia ne se mi jisika na me fa nhya ne nsa Osman so ben so mi nya bofro madam mi ntwantro ono no oka no fra vaganizer na asama wo aka nkyere no so enya mia ka wo nya nipa wo aka nkyere me se nipa nya wo yenso na wa promeba dabe aba jiano waso ka Akoma FM. wa kabida se enipa nya dan nipa wo yenso otimi pro na nduro na wa numa wa hu no dabi won no organizer dey at some na wa kan tran organizer ne bu sa be no friend no dabi organizer no no me na me kan wona wo kan tran say nia me ma ya ma onuru amato na me say anko ni kwan say wo ka sa no ni kire say de wo ye no ani kwan say me disie nipa efise so bi ya papa ma wa ani kwan say wo disie me kan say wonye but o kan say wo sa me ho yare 1 year no eno na me pese mi hia no 2 months na me fa efuro wo ye den to sanduro no ma me opin 40 minum ka fefe opin 40 minum mojeduro otimi no me so de me nom ye me wo wie ye na ka fefe na wo kan ya kula wanyin sen na echi e na me nom ka fefe no but what to be ama wato bia ma me ya kula wanyin sen na echi but when dia oh dabi nipa ya de a wo se wo manu ai enu ntina me nya de a me fansie no mabra bomu nsem de ma bo atwom nyina busa no maka kire no so ni bufu a na odidi matem ejuma na wo ye no India for no ahomti me ya muslim o me mpese mba kasa asa me ko titi kraman bi ni wo fie ho me ye ejuma 4 months ebo busia wo eyiwo yi ho ebo busia wo goro ho 4 months no na wo sika wo he anya me sika na me de ko yi so me nyim ni nyina na me so me ye ejuma na wo ye ejuma na e wo he wo sika no na de ma hwan ni nyina na me de wo ma wo ho Osman wo ye ejuma no o ma wo na katua ni bi penka kre wo friendship nsem na Robert na ye ton ma busa ni se Robert na ye ton no na hon sika na ewu busa no se wo be sum kura ni ya kan kure why na ton sa Robert no wono na boy bi na wo de ba ana boy no se why na no ton why na wo ton ma me di sika na ba ebi wa ha enduru buso me no me ya di sika ni mu enti wo se mi sum nya bia me di support wo di so okay enu dey say wo odo yeah I say Robert no gia e bia 2 million 1 million fa ka hona to Robert na makwa akoto aba enti ene na ade atete nko na san ma akoto nsam ntentai nsam bi wo ho a wei one wona yeah da moda kama one find no do one find Debbie okay okay nsam ma mepema ma yesei mepema efie ho na wo complain no senya wonu so me oba besia wo accuse me sa me mepema no mema no me so me pesa me manu sa pe accuse say wo pema na wo ka India for you see organizer no your dance ni o timi buru sa buru ndia enso ye ade ti e koka wase wonye Muslim ya Burundi menem ndia bo sister Gemina woka Debbie me bo na wo accuse ne say opko abonti a mema fa no Debbie ompie ha we me ye Muslim wo me ma ompie okay ompie kwa me na me ko jom wo se me kwa adwuma wonni nya me kwa ya no wo ho me na me ko jom me na me ko to bibia na no mo ebi wo ha na onani kan wo se me kwa adwuma me nim ne me kwa ya no wo ho Osman kanokre me kanokre ebi wa be kanu me society no even though say me kasa ebi ya agro but me can serious me trust you in such a way that but ma aja o more than years as about two because me nim say wunye sa de no wunye kura
na dent number accuse sa ne ma no okay organize ni any boys na wo mo fie boys na mo fie ho no mo kura di adanse de bia ye kon ye to ko kura isa me felechi me kabul bible aye som no me nye sa de me attempt kura mba me tiri mo kura na wachi ukunu se no ba bi ye bi me pacho de bi na je sa won so wodi huru no ba woni se okunu ntimi nye me pacho an woni se won ntimi nye me nim se won ntimi nye na wade na otumi kuku ukunu hwe ho mpresa obi a wabo no na di kan to show wo ye se no de biye wo onbume de antia me kan wo we otimi di matam sa na ma kan tell say hwe me no papa me ti hoyi me number 40 something to 50 enti wo papa so ye 60 kura wontimi wumi enti se wodi matama wo parents ana wodi o matama Akoma FM wo sei wontimi mpia abonten kod panyimu bo wasom kura wontimi ndi na tam awo abonten batu okojira bonten di watem Akoma FM amre ya sister Jemmy mi obia wo area ho nyina mi matena area ho more than 30 years mi no obia ni asam udi wo sam udi sama junction no eko bisa ye ba kan kira wo okay ma ko so no obi ani asem ma gini ntokwa na twade amambo kora nya mprensa mini ayi wo kai prosper na prosper obejina ho man kan tell say me kunta kwasa aha wo se wo no obi ani asem o area ho no man kan tell say me kunta kwasa wo timi bejina wo di watema ana me pon adwuma baaye ana wo kan na no ne bedi na tema na man no ne bedi di na tem sa tam no kwa na me ma ha na me hu se mehia no na wo so one ne wanta wa ne de menim enso man ne de hye ne mu de bia no di na tem enti me pon adwuma baaye na obo mama na me stomach ade hye ana me ko man ni fie ana me ko team man no wo ni yire wone se won yi nu na ni firi me kunu so ne de bia wo di na tem a won kasa no eno nkyere se wo nim de obe enam so ma me ne ma ne bo atwade afiri yanim honom ekopem atenga no me defend no efie wo boy bi shi na sum me bo asa atwade ne bo a wo ko bo sa se ja ba wo mumbu na we hu so akokwa ma me kan tell say me nye sa me wo mumbu me because me no na wo kwa ya wo mo bebo wo ase ye tan wo se alaji no odi dan ne nyina de ahye me nsam yes enti me na me control yi wo se tan wom wo munya ko mo pe ana ma kan esa na wo ye wo yeah enti hwe ne yie me ye tan obi didi matam ama ne didi matam na ko yeah e bia opese me bia ma no obe nipa no wo nnim ho wo ne wa ne kura nyina obetema boy odu ama na sa nyawo yes Akoma FM waba operation so o ma yesai mo ye for Akoma FM Akoma 7 phone 2 ni awo ana 2 no susu ye Akoma FM phone 7 3 ni ye yare Akoma FM ana phone ya awo 4 ya awo ti wo de wo ma phone ni na ye operation pachon adan mintimi hu ana wo go so wo kunu so twa wo se mi ntwa mewo isma ye ntwa ye ho na mom bura oba ne bura ye beba ho die ti okukuru ni kuru bo ho mprensa ye wo be kire ye na wo di fato ayi na ya fa picture ne to wo ma miansa na ye hwe obi anka wo ne be ma pa ako ka wo be yi na nka bepra na so we die wo kunu wonim so ono mo nsa wa ye mre ti da wo popo da ko be bo be ma no wa sori ya and 5 years ni a wo tene ne nsa bo me de bia enso sa da no ko ana me ye ne sa de bia organize ni de bia opata ye ntokwa so toro de bia meje aden na de bia so moko aden na de bia moko ya efise ye nte ho ase ono so wo fama so nyasem asem bi ba che se oba no okunu betena se afa adwen no me ma adwen ni madam we oti hoyi ka ye transfer ma kan ba transfer yo ama Ishmael na oni nati na be say 1 month me pacho to bo ma me bremu ho say ye transfer ma Pastor Julius and as evangelist Spencer wo mo no makwa awade ribida Ishmael de onyanko obi mo ba anka ko ka Ishmael de ka onde ko banya hang no oh hey yeah tell me more ye transfer mark abe transfer na mobi madam yes wontime kan na asam wontime kan na asam obabo kan ne de anibraba wababo wabo mpresen otabo
ana wo na ata bro last week eba sao Akoma FM Krisa no me say mempie man boy bi wo ye fie oye Pacific penyini ono na bibia chirime so a na ma kan tran say oh me say Pacific ejuma no obi se na wo fie sesi obi se na back wom tete me see omunu ba kokora sama ni benya me ho asama kan na ye wo ntokwa na meje kun ye wo de bia wo tu ntokwa da bia me ya ma ne nkore ntokwa ne yamfa me so na anye okay ayeti ayemi tama e ba me shadro ne yakanfo dia ma wa na wi ma sanka bi malaria ho na me ya wo timi didi aye malaria wo ne tama e ba me shabeto anum ya de ne be kokeje ba capsules ne bi immune system pa na atu na mun san ya de nyina sen so dia ma ba bia be ko bi esa sati ya emi tama e ba me sha ene keje ba capsules age din tu benya bi ato 0244417669 0244417669 Bible Center Akoma FM send no pemu aye some expert cancer obesa ene mesro wenya ka kwansha wo bubo ni nyina fakọ achemfo be ne Bible Center wona odi no wa dance doso kwano wo mpagya wonsi ho stroke edam gonorrhea fam yade stomach cancer wa ye mre wo mpem na wo be no Bible Center wo kuma se atonso agogo woni ago hospital na bentema committee 16 na shibi wa Bemba West Club 0244 083482 0244 083482 Alaska Star Enterprise wo bia num se woro de oda so te so wo original wallpapers o san ho obekwa kwaji fake enu nti kwa Alaska Star Enterprise na kwaji original wallpapers ne bi designs ne colors ne do so kwa wankasa make you choice for 0554114878 0554114878 Ayiko seasoning powder Ella Spice and Trading Ventures and Yadiaba na ewoma hodo pi ye Ayiko beef seasoning powder na twinam no wa ponche no dwanam no mesrawada fa Ayiko beef seasoning powder first timo na Akoma FM Ayiko jollof seasoning powder ebi ewo anim jollof no no anata ana wono akra na fa benaja bi wodi Ayiko jollof seasoning powder no gumwa jollof no bebe be yi makomako Ayiko steel seasoning powder so wa wo ye jollof yes wa na ye say tayo fa bi gum na be ye de wo benya bi wodwa any supermarket mu 0244 160750 0244 160750 ye twa ye ho aba Bema, efisa wo fa rocker for duro pakum capsules. Wo hunu ne sen. Pakum ama mi male vitality sabe sin. Vein capsules. Wo di ani bre na de bema na hwe ho. Ani bre no a bema no so odi na hwe ho no. Fa sa ani bre no akasa. Ni enti. You mate. Say enro Tuesday no. Ana mene me kununya akasa ba mene na atena 5 years ni. Onye me ho ade. Ana afi nso mene na wo nkwala mienu. Na me soade nam kwan watermelon abrobe nkate bibia menye bia na ono nso pam mpaboa ena ohia me amena mene ne kan Akoma FM mene ne tenaye enti de bia okay enti de bia ye kudie but nano de ne de me hia bi da ene na ma me ye de me ye no de bi kan me na me ni ho me ni do ya yo mate o but biti se ye nkasakasa ne mu no na katua so metenase me hanisi kasem se wubusa ne na se obeka no kora me sore da kurum enyere ne se mam sika nkoye meti ana se me nan ana me honam pass bebia onye sika na oto ade ebremia me danase ni nyina mani so enti enu so me benya broni bi adwuma me ni broni ne ye adwuma no enti wono senia mesiti a wo fa me no e ma mani soye enti me je akatua na me de bre no se de be ya wono na wanye bi no me de ne be sha nan se de be ya wono so ye bia na ye koyanim wono no opam mpabo ne duru bebi no jan mpabo apam no ana owo fie o jan mpabo apam no ana me ye broni na adwuma no clinic bosumi ye 2.5 enti me gisika na na me de bre no sa 4 months ansana na me wo Akoma FM nti san kola no eduru me bi na mma me se sese de wo agogo nti se nyemenya sika me ma ne bi nti me gi 2.5 na me ma me 100 series na 1.5 no me de abafie ye be didi mu a me fa nto hwe aduane kwa na de be san se wo katua nye wo so a won san nye adwuma nti ye titimu sa bronye yim
Mako obi agi buro obi agi ne na ya mo ye ho hyede ma akomode adenti aye nibi unso a wunye adwuma nti Akoma FM mpa ya da so na ye dade de watu a woton na mso na we a woton no so we kurampo ye mfa nya hwe biem woton ye no kwandemfo no ba ye kura 15 series pe no mode ma ade no so dade mu odu pa nso ye je ne sa je ye nibi amantoma ayi boy bi opam cars we ye nim wono na de da abre ne ma no ntoma woto be che me ode ma wono ankasa na de ma me metam ntoma ne hye me bag mu chini kurum hu nyina pa obi ato ma nya obi anto anam saade ntoma no bae ne bebi a metai didwa me ko ho no ko firi ma me bi mole na me be kan yansa na wono no nsa ka sika bi oka oni nsa ka sika no na ye 1.5 o si man bi pe dabra atwa loto wono ne hwefie no so to bi pe dabra na wa bebusa no na ode ama no ento ode ma no na ye 1.5 ana ode 1 million bre me se menji ento ho na me fanta Akoma FM ana me gito ho enti me gito ho no wasa bai ade chinye na obeyi mu 20 si na me si na wonkwa 50 siri na so no so ko wototo nkola ni kalipo ni den ana me si yo mate sika na me de kwa kofa drinks ni na yi na ye 60 series ana me de kofa drinks ni nema na ensuo ni sa begu mu ana mi ton enti anu na o yi girl bi nso sa o se na danfo o sore no patututu a sa na danfo no isa o no spending the time nyina ama mire bi kasakasa bae o so o be hye no ho akonfo no kasakasa no bae no me si isa no wo betena si se isa onu timi ka kire wo se mabu ntabo lai ho kasa wo se mabu ntabo lai ho mai no woni oba ntimi ntina wo kura mi ni mai no wo ni mai ne di akwane be fiti wo se Akoma FM woni ni nanti ya che na me kura mpo mi ni ho nso wo sori a wo se mai ne nye o ma good advice na me se de twu hu firi ne ho wo se mi ntiti woni ni ntem nso ko mai no ho bia na wa boraba me oburu 2 times ba nyame nko anko wu hye me oburu ba na wo fi na wa sensen na makofre fi ho boys no na o ma ba yire no na me de tea sisi ana se bibi na ya yire no na ya de ama na ano ansana no ho asane no wo yesa 2 times nkoku no ho ahye me ana me se da bi isa no jan no ho ko na isa na wo ko no ho no enya de ade mo bi abeba mi koka isa asema no odi matem minti ti oni isa ntan oni isa nanti ya che mi susu nipa yi won fa de papa bi amba ande nka isa ho na wo ko no fa pa adwuma ye udi matam se wuntimi nhweme ana wo so wabra etoda de be di kura ho yeden ma ka bia won fa na adwe ma me so soro isa ho afi de nwi ase wo si isa mpena so opeda abre anam si de na ye wo fa na se isa mpena ana o se ye isa mpena no ni isa ntimi fo baba ko nam se wo boa wo kura mpo ye wo mpena wo mpa mu nka no ko na wo so wunsuro mi wo beka afi gane baya wa bepa da abre wo se wusu wa ma usika wo se bobo adaka wa ma usika anton tabo wo ntabo ada wo so watam wo de bobo adaka na msi wo gane ya wo mpena na wo twa mentro ana efise gane wo so wa ma o kapre wo ye dan di wo ntabo bonte adaka magane wa bra da abre wo ntua ntabo sika wa amba won fi mi ana opie ko anwumire ne bae anwumire no mo bae no wa bo amesi hwe nti wo si gane ma usika ana afi nsoso no nta busika wa ma unya sika wa hia odekọ boro nsa se wonni kapra me ne wo hyedem asirisiri di odo kama nso sika ba ho a se wonni kapra mo tena ya tena si di nkomo ahwe movie kama edi odo nso sika wo kan ya me pe wo se wonya dan ya Akoma FM aya di wo kan ya no wo ho no mani ho wo se wonya dan ya mo ya dan oni sika ye nyina ye hyedem esirisiri di odo kama nso sika ba wunsem a na ase de wunni me no me ka asem bia wuntie me tunu fokora won fa ma asem nya asem o se bibia ne na se me ma adwen kyerɛ ba wuntie da odo no ya modi no san maku mani abre lazy mensre yo mani bra me me trase mensre enti odo no ya modi no san kyerɛ me se nyina ye tidem a ye tena ni ye sirisiri na we ya da wesu ni tito efise woni bia me pese me di pese na we ya da we so na mo tete ho ni yamba ni nyina eni mo mani nyina woni mo do di efe me pese me di sika san beto no so ayesa na obekwa akoye de enye nti me tena se wo de ye be famu bia nti
wo susu a wunya sika wo nka wo ho mbe mi nti wunya sika me nse nipa ma obi ma na eno na nam so no konom nsa no ba na me se ha sika ba wo konom nsa wo nka wo ho mbe mi eno no sise me nim na me sa kasa wanom nsa ono so onom nsa wo ko kasa wanom nsa wo ntwe ma wo sa no motie o timi num nsa didi ma tem wo fa tem burundua so ya ade echi na ekoka wo so onye eno na me kokan ya o sise me nim na sa me sa kasa wanom nsa bia ma na won fa me ho nkyam kura na de bia onum nsa wonum nsa kwa na me de hye no so wanom nsa ana me si de na wo be ana o si de na ana wa start didi ma tem di ma wo fa tem na me si de bia me no wonya asama ma wo fa tem na wudi omo ade nti na wo yesa kasa o si Akoma FM o ha no sise me di agro de ode be yem wo ha me mpe ma ko mi kasa agro bi o ma fa chese se na wo si ye no kura mi hu bi da o ha ana me si na wudi na wo kire anwumire asem bi be kura mpo na se kasa wo to na wo di kan di mata wo ji sa me penye me ya bofra ma wana ana e kasa na wo pie ku gina adua na ase adidi atem mi ya ne Elizabeth and Edin komo Lizzy and Edin kuno Osman ba so abuna twere so se kan and ye tie mu asem se mami bi sa Lizzy na wo chechirem asem bi mu wo ba bi na manti ase ye wo se operation enso na wa ye no ana me pese me hu se ni nyina obi wa operation na akora na wu na bia operation na akora na wu ya de ba nko an yetumi ayi operation makoma konso ebi wa mo se omo yem operation emu ahomate ebi won so mo se henia mienu no mo se henia but ba ko no mo se emu ahomate ana mo sa ye wo okay Akoma FM se ya yi operation on person ko be ha wo be so an e manti ye koko ewa animu ho neton ade no ka wo mfie no na minnim koko ne ye masa ne mom na minnim ye but ne sika ni ho masa na se ye koko wonu ne nim ko yo be fa so wo be ye koko wonu obetimi a kire me wonu no kura mpo na wo se obe mama konkramu no wamfa manko koko no be da kire me koko nim ye nsusu ye nyina me mantena me mame wa nyino wonu na me minnim koko wura na no wo ho no obetira wo koko wura bi wona wo hwe se de wo se ye koko no se be ya wo betumi aye manimu wa masa na minnim ye ana me se 2 million masa na me se minnim na betuma de ahwe wa ahwe nkora yi 2 million nka se wo hwe nkwala no minka se wo Akoma FM minya minka se wo hwe nkwala no de betuma de ahwe se wutifie pachoan ena meka ewiase ayeden wanhwa wutifie Akoma FM enwa dwendwen no kora no be me betumi edi anom nsa ena wo ka se enkoso de operation son suya koko ne ye bi wo manimu ho ye nsuya koko ne ye kura dinsi masa no so ye topa nti masa no na me di mani ato so se meye ne sika pacho masa no kwa me wia na me disi ani mo kura mo beto na se koko no obi kire wo a obetimi afa enkrofo ne wo maye enu gise wo ye duru ani mansa na watima afo bi ahyase ne de ni dwa no nko agise me ye duru ba bi ansa na matima afo bi ana ayi koko no so ne ye den ahyase ne wo se me po obi ka ho ana wo pani pa ba akokora ka ho a se mo betumi enu nti na meka no misamantima ye koko na masa no kora me ye ebeboa masa ne mitimi yi 2 million na me nti masa no start ye misika ni ho nti wo bona ma ne nti suo ne na me so agina kwan no wo se nsuo no wonu na ni tua woni tua se sika ni mi so me pesa me di pressure beto no so wo di pressure to no so na okobokro na okoye ade anya na me ngi mani so me pesa me di sika sembe ha no kora Osman woni oban mo tra ho mfie sen ni 5 years okay suban ban na oba ne wo mu a wani nyi ho a osesama wa enka ope ma ye hu onu no seni osete no oye nipa bia unse operations no dos won ho enso so saye nipa bia no akoma e wo soro enti maye ma adwun se we no mayantena sa mamfa we ni sana entina because wonnim ne wo bakọ akofa enti suban ban ade ne wo ya wo mpe chekere yen we me hunu odi watam omuade wo chekere yen onya abotre mame eya onya abotre mame ne kasa yemu ne me Akoma FM tam kura manen en reply sa ebi owo bi ana wa ko kanche tese me nim
Okay, come as a worry moon some abontia now. There be, I say, reply now or the mammy no. And I had time saying, yeah, mammy. Now there be Osman, Mamma Canocret. What was this a wood dinner Tamokranoa? One ton of was and Pacho Nipa, your will feelings. Okay, and no, what shall what can't send back could be on your bar? One of Monsa, what can't send back could be nay and a ya, or by reply. Yeah, Mate. And to one and Nina Tem will bedroom. Mate. To some year I will call. And paso when in the quad wada wachie now baburaba kwasiaba sabe mo fa chabieti for example na me make kwasiaba ashan ho fon bi wa bai fin bi utumi your ba na wo ka se be ha oba no obeka bi ma kire wo mate enti won so se wo hwe na wo konom nsaba ene wa Akoma FM nyame duane kura ma jai kura mbajai wo bejai nyame na kura nyame eyi kura enti oba ni na no odin no na bibi anya kama oba ade be na Osman ya wani nye ho nsa no nko a enu nko na ade a mempe wo no ho wonum nsa na ade ye basabasa o kasa wo bisa na ade a adidi atem na odi wa no enwia se wo bisa na so wonye enu nko na ade ehia me wonja nsa no onya nsa no na ade na wo betumi di aye aboa no manager nsa because before obehu no na wo ye na dwuma na onomo nsa enti edie na won so betumi ya aboa no na ne ko ado so obeja nsa no okay me ma famu de obatimi ye manukunu bia me but me pese me hunu fom so a aya na me ya ehye na bufu no se ne be ya metime gina so atwe me ho afiri sa de no me pese me hunu fom so bi aya na ye wo me ho a wonpe se ne be ya metime Akoma FM o se wonpe Osman wa ka kire no wo so pese wo ma ne hunu ni a wonpe na onyema o ka kire Akoma FM Shenanim no one can share way. Would you do kama wadem? Shenanim no can share. Osman catcher no. You be a yin na yawa. I make a four and an equianity, Pastor Julius, evangelist, where ain't he? Would you catcher no? No soon come with the intro. Na young come the phone no. Os for me also na young casa. Ain't he catcher no, mammy Osman? Got your one patcher no. Catcher no, it's you. Me yere Akoma FM my manu nya de me yere no boni din say ni oba wo ya mempe no so nka ne de enkyere yenkwe jai phone no yenkwe ne wo yo mpa chada bibia me ne bibia mepe na eya unse TV ni hwe no edoso Tosu, wouldn't share programs in Akoma FM. Wouldn't say by 9, 10, now what? By 9, 10, I feel nobody knew where I saw Jordan. Sanyaman, and near a new crown pon and near you, over to my Jordan and son. I wash your TV and I say, Bibisa. Sanyaman, Anna, me, a yana, a hammer. Okay, or TV shadow, and I dear bien. And no, and can you say, dear? And just want to miss TV, so I will pay a Japan one was TV. And non count. On no crown one dantemo. Or double 11 to 12. Now then, I want to program a what TV should be up, so we shall be an I beg over. Uncle, who said, Sabi, Miss Sobuchia. Miss Sobuchia, Genevieve, Miss Noise, you know my jarom, and son or mother. May obey me should TV, the maiden Sobuchia would I know who walk into ya, now we're Mate. What's one can ye? Why, yeah, walk a can. Mate. Ain't you know, the Indian social TV do a bad day. Ubejai. One word the animal come. Was soon near Macama. Were ye fiadi in Akama? Were ye be Akama? And to say, sir, or Becassa, Nina Buffo, now will be Jai TV, Shebe Brebeno, and on Quana. Okay, Oba, what can the idea in I want so catch and say, Bra, and you won't so yes, and you say, Jaina warrior in your kama. Catch them. Mimi, dear American say, Cassagum. Mimi, dear American, son on Quana, dear, hear me. With Giant son and a Casa Bassabasan. Jidi sending you now to Becha and San on Quan. Okay, and San on Quan. Ha, and now Muba Mammy and Yumba could be not just say, Yaka one more bonuses here. Nay, any one word, your son, I just say, Osman. So we are okay. We are okay, Pa. Lizzie, what's we are okay. So one could Kurumo hobby and Prince Abim. We are sure. Akoma FM. Osman, also one found one son, can we be? I'm part of David.
Umfa nsanka ni bi. O hye ye bo. Se wonya no bi. Nsa no efiri na ekura de se wo nnom bi. Wajai. Osman ye beba betete ho. O mbejai. Ye beba be ho. Jai ma ye wate. You are a very nice man. Was na ye call off air no na wo kan se bi. Was se oba ne de nkura ne ye den ya. Na wo so be ye den. Me see nkora no me pomasa mo mu dam akoma mo too much. Enti so o han nkora ne hame. Enti so o han nkora na wan hwe a me feel say ma free wi ase. Oh, we go nkora no me ni wo mo so too. Wani wo mo so. Enti wo hunu nkora no a wo pe wo masam no. Ye say nkora no so papa free mo mba mobo. Ene betumi nso akoba se Osman akono mo nsa. Oba otwa akwan mu kura no wo ehunu ka abone ko. Ana bobo yafo yi abasabasa fo yi na ahwe obi dia ba bebo. But ebia se wani da ho na wo no mo nsa. Enka ka no ana bobo ya ni ntimi mo. Se hwe wo ba na operation so. Adwuma ni ho. Na ka ne bo kura na se wangu na akoda hospital. Obai ni nkura on be dai. Oh Osman. O mo be yeden. Ena se ka no so bo na wuwu nso a wo ba na nkura no so on be yeden. Nkura na wo so on pe o masem no mabra bo be basa. Enti hwe wo ma ne do no na fagya insane no. Why? Okay. Enti Marco me wa disrede ba. Kan disrede no. O si wa twolonyo no pe producer and okay, ene na anyum wa twonyom. Ayo brofo. Oh, ayo brofo. Oh, to be mama ntie. Ayi wait Romeo. DJ Romeo and DJ why? Tunland and ayi oh Tony Best. DJ Romeo, DJ Tunland and Tony Best. Me pacha muntie me. Na yenua bema Osman Mohammed abonyom ope producer. Entitie muntie bi kakra ma me. Osman. Afa na me chura me ye no. But so yeah wo rehearse. Me rehearse. Me pacha oh me pese me tie bi. Tie kakra kire me. Bo kakra kire me. Ben no. Don't wo beto wo bi ani baby a ni ye be pia bo. E bia wonyu no pie mu nti na asem we isi ma wo yire de be pie ha. Enti me sra men fere to e bia no obi wa abonten na wa ye. Yanko. Your praise is your young ambition let down. Your praise is your young ambition let down. We gotta obey God. For all men gonna be questioned one day. For he doesn't care about your Akoma FM. Your praise is your young ambition let down. Your praise is your young ambition let down. He doesn't care about your money in this world. Your praise is your young ambition let down. Your praise is your young ambition let down. Cause he doesn't care about your highness in this world. Your praise is your young ambition let down. Your praise is your young ambition let down. Akoma FM. Oh, enti when we translate as you saying. Debbie, na you kakra she mo. Mukro mo kasa kakra wo. Debbie. Hey, any means yo. Me kasa biga me no yin makuma na man you we get to obey God. We get to obey God rules. We get to obey God rules. For all men gonna be questioned one day. For all men gonna be questioned one day. Me pa cho 5 minutes to mama 1 minute yen kwa yen
obibasi osenye no akwa don ko da kai wasenye no enu anie say ya na ye program no na asumdwe na ba na bibia aye kama enti Osman na Feilizi montwa ye wase howai na ye ba bibia anya kama monkobo mobra na afa monhwa moma no na enkura no so emenyi papa na efutuo bia wo hwa wase ye de ma mumienu no monso matie bi na afa modi akobo mbra Dr. Dawood papa memma wo aha meje osomini aba me na pom to say o bai na nua ba jamidi asa me asa me hu say wan ho ayefe ahofe na ye mo e na wa asa nso de obo any guy one in town ba he osa na say afre ye ni masa do ko ja so suro me oh da bi sa de bi esua o say style bi ano e ade foforo oh say de obesi adanda ho bi ano nipa hu a hu say onso osa e wa asa no so ade aba na different okay Dr. Dawood yankwe me no aba me da say okay na me chia otiefo no wahefo nyina na titru mi krom sahwifo katachie na kwasibu ankama ya otoso mienu sahwi oso man hene no sabre na Akoma FM na afemi amadwuma efo nyina na me ba fidie mu ha na ni die nko a esanse se wo ye aduro na aduro na wo ye no se wonya result papa basa wo na ma brebia na wani age na sedie na wo de nante adanse na basa ma miema hu sampa nyankopon ahira Dawood ba industry so ama ye nupa ye de badwa man so no obi obeto bia no se nipa ba akoto bia odi adanse ma nipa du na se nipa du no nso ka se o mu odi adanse ama nipa du a na se nipa o hano no eno na ye frɛ ne se adu yie obedi adi se abrantie bi a wanya emfie aduonum yensa 23 years o se ne sisi ye ne ya na ne sisi no ayama wachi akra o ye taxi driver na ne wofa ewo akurase a o se ba bi de adujama akurase na ne wofa ne ye nnuro o kwa akosra ne wofa no waka ne hawo atre ne Akoma FM na ne wofa na manaduru o ko ya o kyerɛkyerɛ ni se ne wofa ne to hwɛ ne din no na ye kumase na ofiri ba hai no se kumase na mefiri ba na wonte Dawood aduru ne kan be ha de obi e ne chobos na Dawood 360 capsules Dawood ointment ewum o se no ana menom ne wofa no ye aduru no enti wonu a wo ye aduru no o ye aduru no na jesa himfu shiriya no e bi didi bi achi o hunse o se oyi mienu e de che no se wo so kone koto konom na sa na wakoto bi o so ba onom capsules no Dawood 360 capsules no ba ko wieye o de ointment na ya no de bi twitwi ne sisi achi no de ya no de bi atua ave ne sisi na adwo no se fom eja wadwo a o frame no say Dawood wadro we de say ade ba bia o so powerful nti say wo ye adro na adro ne ti say ya wo de bia wona mo no wani age wani age hwe sahwibo nsu nkwanta obi a ono so ye bone setter obi nan mu bu a Akoma FM na obi anya moto na ya wada utie Maa Akos Akoma mu nsam no mo ne ko to mo ne ko ho no o hwe sa no se a na bi se si Dawood abama ye dwuma na ye simple ma mi ni kan fa Dawood ointment nsra so ansa na me de duro no aye so nti basa ema anigye eba nti me se me bon Dawood say ya me bo Dawood no with confidence because me so obi kotobia adansi ye beba me say achade ye beba bebre na aka akra ye wie Dawood ba hospital na obi e bisa da be na beba omunya abotre ye nam kwanso ye duro wie en cry o kan shi ma me bi koto aduro ni bi osoma ne ba e na koto bi o kan shi drug lane na kosem nyina ne se emfie dumienu ni sisi ai ne ya ote adenta na ne sisi no ono a wasi 4 bedroom story building na ontimi baby anon ko no da pa yesro e na odi 2 bedroom na ma Akoma FM enam ni sisi ni nti ontimi mfo stairs no enkosro ho enkoda ne dan mu bio enti ode esro ho no emum wasesa ono aba fom e na ode fom no esro no ama ahai esanso ontimi mfo ose ono nso de nka sro na ope ni sisi ni ye ne ya waye nru bia wakwa ama no ne so emfa na oti se ye ka Dawood 360 capsules ho asem no se eduro idie se de papa isika se ye kama koma se me ho beto me e no soma ne na akoto bi o kan shi drug lane edbre no na me ncha de wanom Dawood 360 capsules
toano miensa ɛna me no kese o se ne sisi na jai no frɛ me bisa me se kwan ben so na obefa so na wasan akosoro ɛne na we dia transfer na beba mu nti sɛ wo ye duro se ya sana ye hwehwɛ obu wa na ne sisi ne ye ne ya ne sisi ya de no eguma hodo obi na de efrito from class ya ontime nkoto mfa ɛno de ye hu bebre onante a uhu na uhu sɛ oyare ba se musuo mo no na se ne biri bi frito from na ade da from no so okoto no ama so a obeya ya ontime peja ba se nipa no start say onom Dawood 360 capsules ade no to from obekoto okoto so obesore onim se obi ho so a okoto wi a oka so okoto simple but osore a this oye sebe yo obesore I done robot but ense se ba ne santi ene ya ye aduru a ya to din se Dawood 360 capsules ukọ wa omo se sia no man se sisimu ode ajeyi ukọ tamalia omo se siala ka yasimbe se sisi ena edewo sisie ena edewo Akoma FM se enipa ye sisi no me nhunu die nti a wo ye bema na wo sisi ya wo ya na wo nam na wo no mo memadru bema ye bema na da ye sisi nti se wo pese eye na adwuma yi a gyan no to nkyɛn na hwɛ wo sisi na ye wo ya no na nom aduru a ebe service wo sisi no se service sisi ni wi a afa bribi e wo sisi ni bia no enya ahoden obe na adwuma kama eno nti Dawood 360 capsules oba enom bema enso nom onum a wo sisi na ye wo ya no ebe gyan na answer na no ma me fa me number ntu da because tiefo aye crowd pe number 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 0201 Akoma FM 681 717 Mami bi wo wenchi on se wenchi so mo ye farming na okotu banchi e wa fum epenesi kakra no o peja banchi na ne sisi muji ne twi o se sey ya o ye nkakra mpo beduru fie no nyame nko na enim na ko Samu brothers e wo wenchi e na okoto Dawood 360 capsules onom bi anopa no anom bi anwumre anopa anwumre no de Dawood ointment o de atwi o se o de bi atwia o se pia monko Patrick Otom ba no sa no mani agje do oh no onom capsules no the ointment ni twia ya o de bi twie no o se nansa ni sisi na nka emu twe ya fe na onama na wachia no na wa start it ne onom aduro no be na wotwe eto ana aduro no nsa wo mukura but ni sisi na jai Akoma FM na waboy abaso say yenhwe na yansesa yensada okay uko New York ya maame bi ote kwada so o say watra New York for 13 years ni nanse be mfie miensa bayi na wabenya sisi yade yesa na asoso ne kotodwe okoye scan no waye x-ray omuso wanya bibia friend osteoarthritis okay ema obresa awon basi asese anzo nim say ebreche no awon abapa nti ama obre na ne nua bi efri Ghana eba eno to Dawood 360 capsules ene Dawood ointment e de be che ne say sisi aduru e wo Ghana obi adi ho adanse ni na watobi e de be che no o start say onum aduru no no the ointment ni twi no onom Dawood 360 capsules no the Dawood ointment ni twi insurance kanya me say o yisu aduru ni less than 1 month Akoma FM na ye de ya ene ni kotodwe no anka wona bayi anka wote bre no onte sa bre ni bio ene ti ono so send your voice message say yenhwe na aduru wo ya ye no Ghana no ebekọ wi ase nyina anti ma yensesa yensada okay maami bi wo Italy ono so oso wanante waye nura bre Ghana duro bi obeti wo Ghana bi oso munto bi mrami o ne makra se o de opadu no ndodo adintra okay ni kotodwe eye ne ya oso awon badendenden ade so hye dan mu o aye nuro bi on se abrofo wo mfidie e wo nuro nanso on se nyankopon sa no oso similibus scarantua let like be treated by like
nyame de wabɔ no yɛmfa nsa abɔdeɛ yadeɛ onyame ne bɔ nipa nyame ne bɔ ahaban nti so nipa yare a yɛmfa ahahan ensa onipa yadeɛ what else Akoma FM was starting say onum Dawood 360 capsules onum to aso eno so obi na tokra de send man no onum anopa enumre no de Dawood ointment ni bitua no de bitwitwi ni kotodwe no oh inshira nkanya me say after 21 days no odi adanse say misisi no ebi enka ni bio na onye hye on so say ebesenya ba bio ye fe number ni to dwa bio me doctor number ni 0244 88 64 37 0244 88 64 37 yenu aba ma bi wo asafo ono so esam na oswa na since Dawood ointment no ebaaye no o say osore ahomache no nan no wa adwuma mu because opon anwumre na okofie se ya odware nsuonyu no the Dawood ointment asra ne ho nyina no koduru adwuma mu a o so peja esam boto na asede ye se wakogye ma no hu say yes wabo so ne ho aye den Dawood ointment nti obi a o tie ene awie no ene de o hwe no yasem de tie a ese ankure hunu ene yedede ena aduro beje nso ya atrema esan say ye aduro no ama aduro ne daache ewiase nyina ate yenka ene nti ni kwan say ye say aduro no ene ni kwan say ye tumfuturugu ahwefo ne atiefu ani say aduro ne ye wo bra aduro ne nye nti ukotobia edupa ene beton no ho Ghana hadie bia yeton aduro bia wo Volta regional ho a ukọ abetisama ebi wo ho Accra Okanshi drug lane da we ukọ Halu Seba aduro ni bi wo ho Kingswalk Tinated bebi etu aduro wo Okanshi drug lane bia no aduro ni bi wo ho Ashamanfo enko Ekus pharmacy wo tema shot wo nti ukọ Ashama Ekus pharmacy e wa Ashama sanso na wo sunyane a green light wo Brekuma newborn chemical do on now pay to crowd Benya. Bagana had drugstore over the counter. Baby a to a drew beer, Kumasi, beer to a drew beer, Benya etu. Last one, my number is 0244 88 64 37 Dawood ointment, Dawood 360 capsules. Yamin Sha Papa Doctor, that's an Yabesia Shiabi. Most good afternoon, please. Can I get Oxman and Elizabeth number? I want to help the wife financially. And also I say Obuano Mate, Yebedi and Hey, good afternoon. Yes, so yeah, so Maa Akos today you have done what power. Thank you. God bless you. Yame Onstra we ye Papa. Can I have okay? Oh, Uncle be brepomo number. Almost one person support to Maa Akos, I am really in touch with Akoma FM Osman issue. I wish I can help here with the small money. Thanks. Okay, Yame Ensha Papa Yeria. Obetse menka yemra na yene yebra baby emonkomo obapa memawo aha ama pacho me je so ama awie yi de boko pacho mi hia ablantie bi wo sokoban ena odo asem to manim ena me pene suma na menene tie ti menene tie no no nya adwuma ba na me de me ye adwuma na me tonton kodun kakran nti menene tie no ni hwemu no me ankasa na me ye bibia na menene tie nti edurumre bi na okacha mse ma ho odi ni ntimi nti saa de obedi mate and am see you and na mate no tumi na na sorry ahomache no nti me yekọ na se wonya bia na mabefi wonya bi nso me ni nyina sa befi na mse nye nkakran nti ye ho na okacha me say wonya ka Akoma FM obeya adwuma na am see you nti wotena ka no na oni mate bia nkasa na me ni eye adwuma me di mate na me chi nti na wo na wo di mate o ka no wa na wo di mate and na wo kru so ya driver oh Eric Owusu okay nti na ya wo pai ne say mo ya adwuma kwa hene ne hene ampa me sokoban crew from nti wo pai ne say yanko ampa me sokoban crew from and I say ye kokrom so am ye ketia okay eya wo tintwebo Pacho Debbie. Okay, what's one thing trouble? What need number you could say what need number you can answer Eric Owusu, yes, Bema, not ye young Yamia Duma Ochina.
bomodia na bra na de ohobia no yentumi ensiesie na bibia anya kama oba meba why enti NS Herbal Industry Limited NS Herbal Industry womo ene de NS ointment aba na wonim honest ointment ne de hyene so ema me oba wo ye mate Akoma FM e kira wo better details na some way enti ma wo sanka bi eye NS ointment NS ointment a quality herbal product parmesan yeah stretch marks or baby was stretch marks does so and when the do unya NS ointment and maybe now was stretch marks obi one now nechi ne to the boso baby stretch marks no e bi ewo ho mesa wada unya NS ointment pimples ayi wanim prekase ma wanim no enye smooth NS ointment beboa be ma uyu abodwe sa na nsanwa prekase abegu ho esa emma wa ho fe enedi nantemu apropro chicken pulse anapokra se eyam yibi me uhia NS ointment empompota bow enka ewo ho ekoro anase ensansa gu ni padua ne ho eye koko anaya na honam ye ohene utiti udware wie kra na titi heat rashes ana ehua ana wapampamu na apa uhia NS ointment one more mudi wadanse doso enu nti ma wonsa enka NS ointment ne bi na bibia enye kama odepua ana wo redie no enemu NS ointment yo NS ointment oye redie ye kama ma redie ye fe eyi rashes ne bibia free ho so NS ointment hwe na abehunu se ointment ne doso na so ye wode ano nam ya eno etumi ye adwuma ye we awake natural capsules a man ne mema wo mo na nom eboa ema wonnam nsam no etumi koyoba woni atenka o menstruation no enkoye wanum na ato wontumi ne die nam nsan ya die bi gonorrhea syphilis waba wode puaje akoso kuma na kentan so we ya awake natural capsules bema obema no ada awake ebenya no waba watenka da awake ebenya no ama bibia aye kama NS Herbal Industry NS ointment awake natural capsules e mani memento nguso ne afom sabrato wo redia ye fe nesiesie mpaso so ama bibia aye kama enkrai okanshi drugstore and ubenya nu baby kinso cable repash ventures tinated able baseline pharmacy nisi pharmacy Rick Jones ubenya bikofo duafo ntie monko Gapson pharmacy Delight pharmacy drug right pharmacy Benor pharmacy nkoko Ouskobi pharmacy Hillside pharmacy BB pharmacy Kaswaye Tribe of Judah Kumasi Daniel ba Mr. ba Kolinake ba Habme ena Kriske heba ubenya NS ointment ene awake natural capsules nebe enre ye kama kotobi ne din wadanse ya kire yen from 0245 079915 0245 079915 and 027 65 37 701 027 6537 Woma wonsaka bia ebeboa wo pa na Charistic Ventures ye ne de Sahara Mission na J Caps Saba mesewa da 2022 ema no mema nyina ye nkwa ne sa fie twam enu nti sa wo ye oba ma sanka Sahara Mission na J Caps ne bi bema won so sa etutu gonorrhea syphilis oba odepua enka ye wo akoso akumanum ekuro ne nsansa egu ba ho gu bemem ya enei aju ba anasa obema yo e de free won sam wonu nura ma sadi wadanse Sahara Mission na J Caps o de Mr. no ena benum J Capsules no enam san yade no yahye wo abosome ne nyina be ko ma ho ato Sahara Capsules be ma waye mre ne be wo bo adabredwa na wo do benada wo be ma no bula matale no ewu ebenya no Sahara Capsules ne be ma no no bi hindi e ba Mr. de typhoid malaria wo diabetes ene mentonchia wonu mu a yade ne be ko 0246 34 8334 0246 348334 and 0248 569335 enrei eyaka menti zakia mu nyina beje box Akoma FM na wakosi ho na chese wo ma no ma wonsan kabe na emo Pastor Julius memo ha ma meje so na nakria memo ha evangelist memo ha yeah okay Pastor Julius ye hwe ye nuaba Elizabeth Osman and Nicholas Osman Muhammad da nyame ase Oma ya de ama wale no so ya wale ede oma wale no mode nse ntete kakra bia no behia ema no bi wo wa ya na insecurity because so we oba we pa what me say o saa ade no also obisa no question mo no ka say na me India ni de ode me ye de nti ono a wade kan bunu ho abomfia dada nti e ba sa wo be ma no ware no onye secured o fa na say asset bibi ketu abi kura obetimi agya na ware nti de bia no no ohwehwia ba bia beko bia no na wo twempena ne ade
I think say a hoka kana a problem say but so he be man nkasa yemu pa who say or was that passion no or dobi ne tema bi e de ma oba no because them say me say be ma de ense say me yesi ense say obo no ma bebre so a onim sense say odidi oba that's what thing so wa akoma say ono betena abobra o girl no yes smart o ba ware no busa say o oba o si me o ma man ka me o ma de kan senator so no say me o ma o me mienu o me miensa but obusa say wo ma and dey oje so chese we mu say so me san wan ka ko si so wura ware animu e no no be hu obusa na o say wo na say de obusa na me kan nti get no o smart e fa ba bi mama o kwa ware a e ma no ye du ka kire be man say o mu ye du say be ma no pewa o pew o mpewa waja o enu ye chen say obama na wura ma wi ansa na oba be hu say sa wo ma se na so wo ma se e wa bra wo de asi no sa de no emwa ware nti atin say ye kofom a ye no medi nkomo na ya timi atenetene o mana ne o ma bebre ho a o matumi aye amana ye yo me that's papa Nikita also watching live was say I'm watching you live Akoma FM ya mention papa na won sha wukuno so Pizarro emayen so no say Maa Akos I like your show tell Mr. Osman that everything will be well okay way free Kobe inche western region agree Marco nioma kakra bi na Elizabeth sese wosua okay mfa kike ni dede ne hwan na me na mani eden why operation 7 enye easy o awa hoden ni nyina ekofom da krope na wodi ke na woda fom obe wuja be ma no de woni ne ku ofie ho no ukunu se ono onim se otan bi wo fie ho ena saa nyoma na ekoso wo se me na me kwa akoko oba gangaria wona wo kwa akoko wo fie ho ukura wo de tan kese so se betu fie ho enti yede jai ni nyina wo so wo beye saa nyoma na emwa mesra wo ye maasa wonim ye ko se no wonim ye koko so wo betumi aye wonia no waye wadwene se Elizabeth koko no ya na wonye enti waye wadwene se menye maasa na meye mepacho se timi na ewo wo so no saa me de me ho no a wo pese wo de tena ba manyi so no mesra wo yifiri ho eno na eku ba ma no wo se saa akoma no yifiri ho odo ba ma wo hia wo se de wutie bia no ope obetumi aye nyoma maako miense bi ama waye wo ba ope ampa so enya ma manyina na tumi yesa o ba ma bi wo ho ofo ba ko pa no wo wia na de wo mpe no eno anu no wo mefa wo biem but we no opese wo yema wo yie na wo fa wo yie na o mefa wo sanse wo saa eti mesrew saa keka eni eden mi pagya wo hwe ho mi pagya wo yeden mi bo wani so mi ye wo sei no ni nyina adakro wo bagye wani so eti mesra no saa de no mfa ba ma ne so mpe saa de no enti wonyai na Maako me ka kire ayi osma se ensa no mesra no wonyai ana onyai se me be ka bia kire wo me ka bi kura kire wa kan wano tum dabi enya wo ka kire na won kan wano ntum se wo de nsamfo ba ono so de nsamfo be hia hu ne se wo mpa nsamfo no enti wo so menya nsamfo nkire wo bi wo ka kire ne se me de nsamfo ba ye kom obeka bia kire wo enti mafie nyo mafie nye de wo se wonim nsannom jainom se de wonim nom a wannom wo kwane ase nom a wo se mesraw me pa asomdue wo me ne me yere ntam me nom nsa ma me abufuo ba e ma me yere ni nka fie e ma ye ntumi nje ye ni wo fie e me ma nkola no kra no wo mo de ko na me so ma hye me ho akonfo awu enti nsa no se de megyae na asomdua ba fie ene mani age pa mani age se ya ne pa no asomdue se ne Pastor Julius wa hit ha ene wa hit aye kama ole na fasa dia hit be ni dabi se ko ba no se ba kwa so de eno na bombo to ne ba mu enti asomdue se ya na ye hwehwe enti obia wo hawa se ya ne ye adwuma ya pa asomdue ya pe wodo ya pe kro ye ya pe se kabom enti fa de ne bra ya waso ene di hwa ne mu Kumasi square ne mo ne ya bo sign na fe dodo papa patas ne de atwa ho nyina hia wo kwa ho eni nyira kwa se ma I'm now watching from Mamprobi Accra was say love get to know want to know get what a world okay pastor sa na yakopon bo wiase unipa wunya ni nyina 100% na wiase ne Ghana ma ni enkrofo etie ne hwe mu se aware ya adwuma Osman say ohun no
Akoma FM. tie biara no onim sɛ obetimi ayɛ no kama nti wafa ne siesie no kɔtɔ kafɛfɛ aba wɔde ama wayɛ kama oyɛ ne yie ba onim sɛ ɛyɛ adwuma saa na mba no nso hunu sɛ ɛyɛ adwuma there is no perfect marriage ebi ni hɔ mama oba asɔfoɔ mu a ɛnyɛ koraa perfect marriage ni wiase we work towards it na asiw tu ɛna wɔkwaa no so wɔ mpa baabi adu de ameme nipa no wɔnyɛ soro abɔfo ɛna wɔkɔfaa no wofa no no otua ntaban a nka wo nware no ɛsɛ wɔnyɛ nipa oyɛ nipa ne deɛ ne nipa su no bɛba ɛna obi bia nso ni wɔ kyerɛ sɛ yɛnam na yɛnware yɛ no wobɛhunu deɛ metie nyinaa da wodi mfie wɔ ha sɛ mepɛ sɛ mehu deɛ wɔteɛ ansa na wakɔyɛ no ho adeɛ mama ɛmma suban ɛyɛ nyinsɛn esiesie ɛbɛpie enti wonya kɔm na hu sɛ adeɛ na pie pɛ na wahu sɛ yɛyɛ nyinsɛn na aba nti mede ne kɔ antinenta metɔ nyinsɛn duro meyɛ wei dɛfɛdɛfɛ na posi sɛ ɔbɛwoɔ saa na tie wonya wo wie pɛ bo sɛ w'ani agye nti yɛbɛsrɛ mmaa ne mmarima a yɛwura awareɛ mu sɛ monto mo bo ntɔkwa ne kitikiti no a yɛde kɔ mu no ɛmmoa ababa wa wotum sɛ n'ani yɛ den paa o wɔbɛde ne kunu atɛm bi akɔtumi fa akyɛ no wobɛko sɛ hwɛyɛ no anka ɔno wɔnkasa nti mede mɛba bɛkasa ɔba sɛ wo ne ne temantam wo ne ne tifie a yɛbɛtu mu mprɛ wɔ ha fi sɛ wɔnkana no ntum mesrɛ wada woyɛ ɔba a wote saa ɛnɛ sua biribi kawa no tum nyɛ saa ne yɛdi fa ne kunu wowɔ kwan wɔ hɔ enti na Sara wɔ se wɔhunu ne wurayɛ no wɔhunu Abraham sɛdeɛ ɔsi teɛ no Abraham according to asɔfoɔ bi wɔm sɛ in fact papa na ne ho yene but Sara timi control na adeɛ a at the age of 100 so enti hunu sɛ nipa na wakɔfa no sei no ɔteɛ enti meka ne dɛkyɛdɛkyɛ saa na mede na kɔ ɛdɛn a dakoro ɛba bɛyɛ me amedea enti yɛhu ne saa ɛbɛyɛ nhyira yɛnua bɛma nso yɛserɛ no a wɔse nnɛ wɔnom nsa no bi mesrɛ wo nkɔnom bi ma mɛkeka bi nkyerɛ no na korɔmfoɔ kɔfa korɔmfoɔ kɔwia nti woboro na abɛka kyerɛ no bi a ɛne ɔbɛtam wahwe ɔno nso dɛ ntentam deɛ wɔnimyɛ wɔde wobɛhwe ayɛdɛ kɔde wo hwe wa na wati kɔ wati kɔ so hwe wa wawu awie nti wosoma no yɛserɛ wo ɛnsa no deɛ yɛsi fam a yɛnim sɛ ɛnyɛ twa ha bi awareɛ no bɛyɛ fɛ yɛde ani bɛdi akyi yɛde ase papa evangelist ase Maa Akos tell the man to forget about her and move on and stop crying wei deɛ yɛsiesie nti ɛnyɛ adeɛ I say I'm watching you live from Carnation crying let's Lizzie sign bond not to beat the man again saa biti na mana hyɛ ase no so ɛre adɔ so ɛre ɔmo se buru ma ɛyi no the young men are really frustrating us in marriages these days and the man can lie too. I hope to come there one day. Okay, also the would the ba yebeka at the amount. Okay, would your number yebeba was here. Please, I'm late today. Can I get mate ya the bema emet favor mix Dr. Mibon Sodro ya wodi aba malaria ne tipa ye ne wonam ya wonu mu ato na wontimi ne die wuti fa na dwan wo a eno no ebekọ na wo de wadura ne se wo bekọ akoto emin fever mix etie ne mu wonum nyina betika ama wadidi ye pa na emin scientific hospital de ye wo kagetia ye ne zu ene di enhwene mu afidie ya di ye di mari ye ho ene wo nti wo to ye nro ne bie no emin fever mix na do yare so ebe mean scientific hospital near to asiama for Dr. Mibonso I was 026 5902579 026 5902579 na bibia enya kama enfama kefo so travel and tour ewie wono enade wo etu kwan enu nti bomadia wona wo mo agye nkrofo sikadie na wo mo fo mo ntu kwan mesra kefo so enka ho ntu akontu mu nsam kwan de fa bedan kefo so ye wo kumase amena high tension for 0241 169774 0241 169774
for so abajo so God's Mercy Construction and Trading Limited ene wonom ena wo shops abobom pata enti wo pebi edi mudwa mesewa da ya wa shops ene pata ho enkotu eskan fam obi so obema shop na pata ya won fam wo ena kwan ya bei ya dwiri Akoma FM ene wo mun container go ya wodo ne makogo mai wo mun yini mako no obeboka wo kwaje bosi aso na de koto begu mu bomodi anefre God's Mercy na wo mo ema shop anasa pata ibi fa oni ema no gum na ton wonu ahene makokoben 18 mu junction YF junction 1 ufia na kwa Christ Model Academy ebo no ewo from enuti fresia 0557 654010 0557 654010 and 0243 178207 na omo ebajo so Royal Jopak Natural Clinic yawa angunaga jene adwosu ho ehwa na yewo ye ben se cheduma se rubange Royal Jopak Natural Clinic ye ka kire wo ba na se wode po agia koso kuma no akantan so na esai niema esai engine a bomodi atutumika manama oto memfere bra Royal Jopak Natural Clinic ka ha wo kire ye na ye besia no kwan ede amount kokura Akoma FM so dia sa wa be fam so nti wo ba na wo ka ha wo che be mu odura wo be no mu a be kosan so e no ba awo adi awo no about se de fifre abo adenchem no wo so ba ye be ma woduro ye be sa ho yade e ma wo kwa eni busume wo so bra be pa ho be hwe na wo nyem Royal Jopak Natural Clinic ensanchane a ye binie fra ye no 0204 349330 0204 349330 na 0541 40 75 88 86 0241 40 75 86 what on some time duabo spiritual marriage and that's why we mu sensem bomodi na efrayen na ye ne wo eni nkomo and the Grace Academy yes sister we ye batan and na wofo na wo pe school papa do bako said ye be ya dache mukoko no amudua mu besimi ateso de a ene ye and the Grace Academy agechefo wo no wo mu enimute nyameso wo mu to boase pa and the Grace Academy school no no security ya very tight praying ground wo ho a enkura no suan de kakra say all work and no play make Jacks a door boy ebema wo ba no wo ye donti ye suan de kakra na fe yakodi agro kakra library wo ho wo mbe suan de bomodi na fa ba ne bra ye kire omo swimming ene ho ne manyina eno nti bomodi na ebra and the Grace was fantastic nyinam fra 0243 714316 0243 714316 enumesua ho akade nyina so ye wo bi eho OPK hands free eno na e wasa woto na fe wo show phone no emo wo kwata ahwese ya tro OPK hands free e hye mu bibia aye kama ewom ensai basabasa sa iPhone 4 munya OPK upe bi afre 0242 497133 0242 497133 Waterfalls Drilling Enterprise area one betu nsuo na masase why drilling experts Akoma FM ya na asembia ema ho wadi mfidie papa na tu nsuo no enu nti from metu nsuo no ma na yemfa fidie nsiso na brebia no nsuo no eba ene yatutu nsuo ni nyina mu na so wo betu nsuo ma wo de 24/7 baro new site yene na yabia ba clinic na wabunu sankromu e wodwe so fra 0246 265707 0246 265707 Energy Catering Service Limited yeno awadu ane de ama wo Energy Catering Service look at continental dishes ya benwa de ama wedding party adoring waye wo bibia wo ba nya che se ya no aduane na delicious ya de ama ye wo Breman ye benba mukru main station ho Marco traffic light no so me Marco ni golf filling station na edin hwe ne mo fra Energy Catering e was 0243 367993 0243 367993 Global Care Recruitment Agency and na ye boam wakokata bus drivers license CF Akoma FM makokobin 18 mo fra 0552 833381 0552 833381 Roman father drone your friend Ajim Heba Mesha sisi yade ahuntutu wuti fedwa wa ya so spinal cord sa yade we nyina ebekọ de amawa agisa wono no Ajim Heba Mesha Heba ne famasi shop obenya bi fra 0243 115948 0243 115948 Divine Hope Herbal Center yen yadri mu di otwea herbal powder ba watwea ba pado watwea ba pada sisi yade amu mesra ba akoso kumenu
ne emergency mu ko fichira wote yawo bema obema yomu no ayemre odo benade mu ayemra nampo se woko sini ani mu asesi anu waje mu dia to stroke ulcer eye koko anasa pressure me se wada wunya otwe ba pada no bi na ye wo makrobusu yakuru wa junction na otwe ba pada wonu ansu anu atwa no agum no anum ebebem sedido na afa watumi abobɔ na bibia aye kama ede amount Akoma FM 0248 584687 0248 584687 na Grofine emojadro yen Grofine Dr. Grofine wonu mato wuntumi ne di won na yo menses won sam ayebasa pese mojadi won afrisane na wunyini ye ma we de efe ye Grofine wo kokole na keba Mr. Eba Ashton Room Smarter Bobose Fred Mess Apidan Pure Live Chemical ne eba shop yemo wo benya Grofine mojadro no nom na won so ye fine Fred Dr. Grofine e was 0244 596532 0244 596532 Danieba and Trading Center yene de Danieba mesha ba malaria fever typhoid jaundice na me ahona mre wodi ano na Daniton eno so eboa ma wonum eda wotumi didi woni moja ehye ma Dani natural capsules e mema kwa na enom esesisi yade ma be megende na so Danieba ointment fetch weapons no apostle Dani Prosta O capsules wo prostate anombi woni bia nombi misi ba FM apidan ke ba dum chemical wasanta se Danieba wo Ashton Room yene Dani Farmer na ehwe ni mo friend was 0273 3928770 273392877 ye twa ye ho abane akwa homa ne so ayona pharmacy wodi impressor capsules no oil laba no wa mo ena so yasene oye nompe ene nkase mu adwuma yie papa eno ntimese wa adama nsa enkabi na fre ayona e 0243 123224 0243 123224 happy birthday every Beluchi yani ya nkasa ye social media chichim bibia international man international Beluchi. International Beluchi. I just say we can't call. Hey, beautiful. Now I don't know how to now you're Rasta now how you wear Rasta. Your friend Bafo Owusu da kumbuaten. Bafo Owusu da kumbuaten. I don't fear. Akoma FM. Eh, from Viala. Masa. Baby Roya Rebecca Educational Complex. Rebecca Educational Complex. Beluchi dia sama. Nursery 2. Rebecca. Happy birthday. Beluchi yami Insra Royal. Yami Insra Royal pa. Beluchi bani o me pacho ye twa ye ho. Osane papa. Man Beluchi bani. Ati mo obi anya je no sana ma peso o kire ne yire no one ne yire na wo na wo one ne yire na wo no di one ne wo no no na da so ti wo mu ya ye Santasi ni na Beluchi se ana hoju ni na Santasi ni na da hoju ni na be ya hoju ni nti Santasi ade Santasi ni no onye onfa na ye tell no na Yesu ba na adom mre na du nyamnya so ndwen kan efo mi twam na mi preachia entofa mu huni nyina manitua mo hawo eto atwa ene se nyankopon enam Dani Herbal Center so akofa Dani Natural Herbal Capsule listen me biso asamo otimi kukuru ba ma no oh okay ntimi kukuru no bo ho na edisi ani kikiri na nkwala no so ho ana keto no so ada ho na osore na me yese me jema kofa mba no me di akwala ni hye mechi na wasa to ahye nso ni sika no ana me si na wodi na wuche wasese me manku na ne wonu no bekumi akun kwala na aka ho ne wokunu ho ana me si na wo asem we da bia ye kontokọ na ne de ba ne sen me hwa de ye na ni enyan ana me so me sama ana enyina ye kọtọ ho ne akwala ni nyina ana me sorry ana me tamzika ne tutwene ya na afedi me so akwala ne nsa wasi mi firifie ho kora ana me loko gate no wo inside ho me loko gate ne na chenchina ma yi di dua apia sa abu puni na ayi ndade na wo puni no mu no ana afedi wasi de besi agise ma firifie ho okay ana akwala no nso so hye machini me hwa ebia so de ade bom na se anyame a akwala na behye na chine betima anya ana mtama akwala no ehye machi o gina me konso sa pia me eko gate na no na me din kwala na anajo 8 ekobo 9 ana me koye na me se dabi mini baby akọ ana nya fe na me di su we kosu ada ma busuan for say nti e wosa me ko police station na me ko bo amana de etie nti me koye no Atinga Johnson police station na man bi wo ono no say
ahase no Akoma FM. Minko Melcom ahunju Melcom nti me ko hono na ye maame ba ko pe bi na wo ono se ono nko ane wo Akoma FM. Min twen na ade chi a min pe bebi nda ade chi a na masa kofie nti se me kofie na sesa na tie dia na wonsa min san bra na wo mo be chi no nti me kof me na me si da bi minni baby da ana afen so no police station ho no ma me ne ma mi baby e wo ho na me de me ntoma ne se ho na me ne me mani nyina da fom ho no nti ade chi ye no ana me sa kofie me kofie ma hunu ma ni ja anhye no so ana me gina kwa no nton me nsuo na nti e bo fo na ndra me fa ka eko ndra me de ba ha se na me fa me ka eko me nti me da se Elizabeth ana de be mai ba ye nti na mane ya wo de ba ye no no ye to ye nsafre Osman Mohammed waba Osman yemwa ha wo yire ne adan na wo bufu kakra na wo bronsa kakra bia na do yira ye ponche bag wo si bam na sa o ha no ye de ka kire ye tie bra wanim kakra na Akoma FM mam ne ntonka na metwe wo voice na wo ebe ma yenko e wa hunju Samas Junction opposite ho ento to dan na oh me na me wo area ho ye shoemaker ento obisa ye na akoy say me na me ye Muslim wo area ho ento si okay me mbra matna se na hwe ne fie ne ma no okay ento me so na me ko 40 something years me I say me nim map say me ntime ana dokuru na no mi ntumi nya dan to aso me ntime mpem ma I say me hu oba na me fro ba me nim nia me nka nkyera no ana wo ho sa na nunu aba force me say woni mba pe na menim sa untina before ayi suri won suri ene na bi kwa isa papa no ban no na wafa bada debi wo na me no me nya 28 29 Akoma FM ana meteme fa ba from takwan man ko me fie tamale bi o me ba kumasi na sa pa no na pe ne ma wo Kumasi what's 29 years now for ban so ban so we Mr. P yeah onu kura no tong da kunu wo tong ba ye wo dem ha me dem ni ami ye ya me ni no ko da ye na just sa ban no kura wan so ne pe there be entimu wo dem wa kikiri But that time na me ankasa na me hu ofa ankasa. So who da so efe. It oba no na ma scholarship. No oba na na pe odokuru ra no. It o ye ne sen no no. Oh na o di agro no de damesu sa na. Wo ana ekoye say. E wo hwan dem. Da bi yen ka yen nya. E wo hwan dem odokuru ra ne dem ana wa wo dem. Ana e secret for mo han dan maye. Akoma FM takwa sad be enti na da dem ho enti omu nyina day for ye wo 9th day for no akọ enti ya pon 9th ni na ya wo dem ho na oba yes ano no oba yes oba break me one be break you Osman masre awia yi enti dokuru na be break you na wo hu se de esi ya no obi a wonya bi da sana me ye no se ni o se tira me ana me ye no madam yey Osman me suru yom pe paso suru me Osman suru me Akoma FM na me suru kwa makosia bi se no aye na me firi takoba ya che enti me ankasa kora po na me nim se ni me se ye me ni ba tino na ma me kwa me daya me hunu me hu Akoma FM kunu wura me so ma hunu me hu se me da ho sa Osman me kumi awia yi enti dokuru run at the age of 29 years na dokuru run no e breaking your virginity na wo free one way anya wo de wan fa ba bi o there be me free ho takwa no me ba ha ana mba pe script juma be ene so anye ayi ana papa no fa me se me hwe na fie ma no enti na me ye shoemaker wonim ho na me ba sima ka chese na obesoro me dokuru run no bra no wo ye no na wunya bi da wo ho ye wo sen as o ye no mansa hu ni ase hu se ba me so no mansa hu ni na ye wo ho anye ujiri madam sa na ye me so ma hu no ase o first time hu no me na wo ye na anye o te sa de adwon so de wo
Akoma FM. I know to say the Johnson. Ask my name, come on, come on. I will be quiet the first time. Our friend of Papa said that Johnson, I know Johnson. I know I said the Johnson. Yes, yes, okay. Yet was waiting to buy a ube home. Me who no, I'm say, oh, me comfort something. Say, me so me pebby, not me wo. And to chum na me who no, so what a millionaire. Madame, me kind. As my young Cassantenta mamma, me pen no baffy, me to me say, oh, be a afena or free ceramaba. Na senia no sitiano. Ni senia me sitiano. Enya dia. Afe onu krampo trust say, obey me I be ye. No what to say. I say srim, I say sebi. Akoma FM. Na no hu nyina nya eyi. Sa. But me can say no. We u hwe ne ye. Na upe mojaduro. Na upe nema bi mana na upe kafefe ni na asefo mana. Obeye kama. And you're not halala. Oh, I'm a tearful now. Made in all night this year. I guess so many moments, Assemblies of God, Patase, until a china. Now, 10 o'clock, and I shall say 3 days fast and number banner. We china, papa. Now you rent to be persuaded, baby, or to me a friend, my number no 0547 85 36 40 0547 85 36 40 your patase. Okay. Hello, we didn't baby a free. Hello, we didn't baby a free. Mini aba ko sia papa bi e. Mini aba ma papa bi e yan kwai. Mini aba ofo ni maso ma ta ma ko ya ke no na page. Mini aba ene ma me enu tin ma me mo ma ba so. Ye ya e ma mi di na asem ba ye de wi wo sisi ama na kana ti papa no so de ha ni bia waka. Me ma me no so de ha ni bia waka ma ye se waka ma so wi aba de. Mini aba me di aba so bo de na me de ma wo na ye se papa no ma me ni che. Di oba ne pen waka. And a bear man on some penance, what is Mamma did some coffee more. Who because what she ama as we have one with them. That's Miniaba. Miss Mendas, Papa, see your Benjamin Nelson. Oh, Osman is suffering, watching you live at a Brain Eastern region. Hello, we didn't baby a free. Hello, we didn't baby a free. If I told me, Tracy, I bring afternoon, young crime, Miniaba. If I told me, Tracy, I bring. Me pacho tie na kasa yetie o entie wo. Me pacho ye mba na ya paranka se o se nya abutie. Akoma FM. Okay, I was a man no nya abotre. I was I'm watching you every day while I'm at work. You have very interesting cases for what you do. Your friend the princess and also Colorado. Nyame ensha papa. Hello, we didn't baby free. Went to me and so we didn't baby free. Hello, Maa Akos. Yes, my rabbi, young quay. Maa Akos, let me show you. Hey, I paid Mary idea. Let me show you. Hello? Kasayetio. Let me show you. Put made Mary and you put on tower, she made man on cosum away. Yame and show Papa Pani won't crash some pipe. I say, Maa Akos, may God bless the good work you and your crew are doing. Yame show. Hello, we didn't baby free. Michiamo. Yeah, Joso. Manage my palm. Okay, young Comira. We think I know. Akoma FM. Then a woman you will need Kasama a man. O ma can say, just a woman in a promise or mother, some back on ma. Who be the mamma? Can it be your more you if you? 80 Sanka or maybe in some walk on a future wood to a month for one. And Carol by your back on a coming, the peace and confidence in Grandma. Go on, Fanny, Yamisha, pa. We didn't baby a free. Hello. We didn't baby a free, uncle. Never so we from a social of Uncle. Okay, yes, you. Never so and Mama about these days, no. I may cry too much. Because when you always say, no, or your book on, so about so your book, Mano, you win, sir.
nti I was say man ye hwe ye hu ye we hwa mo hu ye pa we dey ni ba bia frefre Akoma FM. Akoma 87.9 FM. Yeah, be kwakwadi nkomo. Hello, we didn't baby free. Hello. Hello. Yeah, yenko kasane yenko. Hello. Kasane yenko. Okay, kasane. Ama samai. Me pacho entie wo ho kasane yenko. Me pacho kasane ama samai. Hello, we didn't baby free. Doctor, na pom to say. Hello, doc. Boko dear. Nyame adom me ho ye papa. And na wie ye ko Divine Hope Herbal Center. Okay. Yeah, di Ochia Herbal Powder. Ochia. Edi no mo de fra no kra na ya na me de. Eje no. Dr. Eje. Dr. Eje. Yes, of kids baba. No. Okay. Ma men chia what tie for no hwefo nyina mo hwe wo nua TV na wo tie wo Akoma FM so. Akoma FM. Can I say Divine Hope Herbal Center. I dey draw a friend say Ochia Herbal Powder. Abadwa so no. Ya wada bia ye ba ne abusuafo be che apomuden ho asem. Emre tie bi. Ne kan say why ya dey how ya dey etete wo atena wo so ache. Wo je wo ho a engie no. Wonti ne dey draw a friend say Ochia Herbal Powder abadwa so. Se be tobi nom na ho nye den. Ento no nya ayaresa. Divine Hope Herbal Center ya so ye kase na Kumase macro abusuakuwa junction Kumase macro abusuakuwa junction ehwo na ya so ye kase no ewo make obi afa ne pen paper obetro number no 0591 56 55 57 0591 56 55 57 and 0551 22 82 81 0551 22 82 Akoma FM. Mama men ka se mi fa enuama no mo enuama no ehu hia ye yie pa na enso na yare mama ebre e wo wiase ankasa enam ne bi ye de aka nipadua no ama ahokere aye de eba nipadua ne so e ma we be ti wo se mo bo mo ho ban na o ma ti o ma wo mu ntem enti o ma ko ye family planning ama ne wo yi ye no ne men se emma biem no kwa wanum no bebrebe waya enyede emma ebi kura de eba 2 days eba ani tumbi na agya ena wonya awo kura wope nanso awo ne mma wone okunu hia nnamu a na enhum so na san yede asasa ne aba ebe how bebrebe emma bebrebe yemi kasa wo ye oba na so wo sa how yi bidia wodura wo hia ene Ochia Herbal Powder ne nom enya ya wotigu nso ohie mu ana wanom wane se ti no wanom eno no enya nwono enka o no ma we ma yede ada honom na wodi no etimi ada honom na watimi afa ho awo enya wo ba okay ema bere be honom na mo nya fibroid Akoma FM operation ama mo funa ekutu se de wonyem no na nso onyem se wo ba se we na etete wo de a edura wo hia ne Ochia Herbal Powder obetie gu nso ohie mu wanom na ho ato obi wono ma obuni nsa obi ate ne nka wontem wa wote eni dane wati ase na ori painkiller bosu bi ori painkiller sa bo be mle do say ansa na wajai e wa bre duro ho no ma wo benom ama ho ato e ma mesrem mo hia ye pa se mo ni fie efie enye de ti mesrem mo siesie mo ho ye e bre wo bu nsa wo kam na eye wo ya e be 2 days na atwa e ba nansa na atwa e ba bosu bi wo betim ba mprenu e wo ye oba na wo sa ha no dia pe edro ye friend say Ochia Herbal Powder sabi oba bi wo no na hemfie ho asai ene ma nkoyie wo okote yade bi wo no ama nsansan bi egu no ensuo bi gu no enso ani otrasa na ne toafo maame ensuo no so ya na nka wo mu wate ase e ya rehosem e ko ba sa wo ne be ya wontimi ntina hemfie ni asem sabi ahemfo de tina hemfie ho ya kama meke mpanimfo ate ase wo ya kra de ya wonte ase ezisi ahemfie yie wo ya hemfie di conjunction mesro pe edro ya friend say Ochia Herbal Powder tigun so hie mu nom oba ebesiesie ebe kuma bi ebe kama ama hemfie ho ayede achi obi ho ya rate bi te pressure atra ne so ache de bia onu maduro be 4 years be ma mpode se wo pressure de wasem mo bo sa se bo a onu maduro no sa eduro na wo nom se be kofu kumu be ma na o tra se na obema ewu a obeye den nyame amoa na kufu araje wutu na kotwe Jubilee House be de pa na ko akofa eya asem kese misro be ma wo pressure de eduro wo se wo nom ene Ochia Herbal Powder Jina bana ni ko mo se si ya. Okay.
0591 0591 56 56 55 55 57 57 0591 0591 56 56 55 55 57 57 and 0551 0551 22 22 82 82 81 81 0551 0551 22 22 82 82 81 81 baby a tun aduro bia kwa se me pedro e friend say ochia herbal powder say wo oboase abekọ boss herbal e wo tutuka ebi e wo honom because smart herbal e wo boss station honom a obekọ ata herbal owo jeje o se me pedro e friend say ochia herbal powder kumase na wo abekọ Fredimens e okay o Colinac Misty Herbal omunyina wash town ni embrom then the farmer omunyina to aduro ni bi Promise Herbal e wo adum obekọ abeto phones e wo PZ o se me pedro e friend say ochia herbal powder se wo kono wo abekọ Polina A sapon ni ho na aduro ni bi dey e wo ba bi ato aduro bi a okọ aseme pedro e friend say ochia herbal powder bema wo diabetes and obi ya wo diabetic wanu madura che enso enko enya asem keto ma me amen ne kro wo ne ho insulin pane sa pane no de me ade mi chi no wiase kra no wo se bema mpo de bia me ka me se bema de sa duro no ye dan ya bekum bema enti obi wo se che yawe na tana ne so ache no wanu madura che bema de ache 2 years o de ahwe enye ye biem odwonso na oprum no de hata ho no na sen no enti me nya hwe biem e koba sa bema wasem mobo pe edro ye friend se otwea ne nom eno no wo ye funyade ano odin atina wo so ache di utimpo ne di wa bres untimi ne because udidi no usuro sanse to ye mu a ye mu bedwao ebe wo wo je ho a enje de a pe edro ye friend se otwea herbal powder obetie gu nsuo hie mu why ne se tea na wanom enya nwono enka tambia utimi nom enya topaye ena enya nsuo soso uti ya na wona wonom no obi ho Akoma FM aman sisi wontimi ntena se osori na aya asem na etutu no etimi ye ne se kim na aso ne dwonkusa na otiem me so so ye be ma na wo sa problem no enam kokko nti en ama woni so kra hwe ade a unhu ne ye na doctor no se mema bi so menstruate enam kokko nti ya mama se okuje na wo se bi fa cheme o chen oba obu ni nsa ye problem be ma se wo sa how ne bi ya pedro your friend say ochia herbal powder ohun de ntia make say yawe we nyina no yawe bia say obema so a ekun bema eno de say yawe bo so nyina say bema wo say yawe bia wo anhwe ya ebekun bema ene nam say nti obi kura do na dwo oda ade be chi no so be 5 times bo so ba ko 5 asa na de aye ade achi bema wo dwun so mu hawa aye problem ohun say ye nkwala no ye otu bi e wa dwun so twa no mu mekanisa eno pressure bi wo mu tie yen kwala na edwonso a ne yiri de twere din Akoma FM ntina oni abaje ji no ma fans brother odwonso a na dwonso ko akiri o ba ye nyini no na eso te tu bi no edwo afi ama ahode ye wo dwonso twere mu no akofom enti untimi anwonso yi so wo sa ha no de a pedro e fe ne say otwea herbal powder obi se doctor oba wonya nkan eje no en na ye pe emrante unum se emrante na mo je bo no eje ndi jai obo se doctor waje no enya asem ketua unum se do gana me na kini kra me and obi antimi nyimfiri me se mu da oboa e ma kwan ne makoma ko 7 yes e ma wo 7 gate and na so ne oba hia wo dem na otimi bie ni nyina ba ko mienu miensa 7 no na oba na tie mu eje enti na doctor opon e ma na to me di doctor eje sanse me na ma eka eje e wo dem we ye de emro so enya ya enya pira so ne wo yira tena 2 years ni wonka eje ida 4 years ni wonka eje ida woni wo ga tena 2 years ni wonka eje ida we ye adwuma tugu openwi obeto Akoma FM taking promise obeto boutique be shopping amano and so we run them a abusia penny experience what you say ani o when ku si ache 2 minutes no we black we menko wa anya she wagu eni mu ase what you say from me am number no na me faki ni ma ho na ho honto eh 0248 58 46 87 0248 58 46 87 we ye be ma wa ye mre wuntimi ma oba enka eje wa de na fon aye lengelenge
ayɛ sɛ straw ayɛ sɛ pencil ayɛ sɛ nkɔla chalk ɔmo ntimi mfa nyɛ hwee ayɛ sɛ talia ɔsɛ talia yɛte wono a na asan yɛ bɔgɔɔ ahodwo saa ayɛ sɛ talia wode ahwɛ asan mu asan yɛ ɛno nso ɔde so no wapo Akoma frɛmia me FM. number no tie 0248 58 46 87 wofrɛ so dɔctor mepɛ akyɛw mekɔ 2 minutes mepɛ ne 30 minutes mekɔ 3 minutes mepɛ ne 40 minutes mepɛ akyɛw mayi na fɔn ayɛ lengelengele mepɛ akyɛw mepɛ ne 10 inches mepɛ ne 15 inches wofrɛ me adeɛ wopɛ no na ma yɛ ama ɛnna ba saa wonam fie adekyea no ɛno nko ne ɛma anwuma a yɛdɛ yɛto ɛma ayɛyi wura obɛgye bi antena antena kasi ya udin de bia me di foforo ma o eso ga nda jawa ma me bomo de Yami Insha Papa say Maa Akos, may the Almighty bless you for the good work you are doing over New York. Your friend Matthias, Yami Insha Matthias, Sister Rose Amsterdam, Akoma Golden Ladies Obapa Yami Insha Papa, Sister Joyce Yami Insha Papa any day Akoma mun sam dwumadie no ebesie enawia ebusia pane same a champion sports mun nyina ebusia pane no ene waden den Akoma FM. Na bibia da na kwam. Bibia da na kwam kama. Aba ya che o. Maka aminum ayi no ayi otwe ba pa da no. Ena mekwa ka eje ne ba ko. Metai kapa first na mentai nka. Debi we nya ya waje. We ye feelings ya je. E fa mu to say ayi electric awura wu. Electric shock. Me sorry so my busa penny abeje ga Akoma sports powerful the opposite tie na de upese ohunu bia no enei ye ba mu ohunu nyame yadom ochina ye be se ye hye bio ya wagodie mu nsam ya wagodie mu nsam but me said the many afiesia chei ya I'm a sportsman na say about 3 to 6 awia